adisiye Oboba ofore amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM Watumi mawo Watumi meni mkuwasie Wasuwa haunya maniese Minimi munkamfa misuwa sasisu Nesuri nina chino Mira sumiti nkwamua Nina chino Mira sumi wampantia Eye na dumo It's just like crazy. If every pain we go through in this life left as a scar, I wonder how my face will be like. You will be running away from me, cause I'll be scary by now. All the things I have seen, my mouth cannot say. And the pains I have felt, this tongue cannot tell. This is my testimony, and I will tell the whole world. This is the testimony, and I will tell the whole world of how you rescued me, how you saved my life. Lord, you rescued me, and you changed me. Mercy brought me this far. Thank you, Jesus. Your grace and mercy. Ghana adisiye Oboba ofore amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM Oboba ofore amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM How you saved my life, Lord, you rescued me, and you changed me. Your grace and mercy brought me this far. Ghana adisiye Oboba ofore amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM Your grace and mercy brought me this far. It's just like grace. Ghana adisiye Oboba ofore amamfo emamo achen Ediba Ahenkan 93.3 FM See the things the Lord has rescued me from. It's more than I could ever know. I don't pay so much watching. I'm from Ahenkan 93.3. We show me no Simon we duana pepe na boa pa no pa no nsia ho. Match braso ya sinkonwa ye de bro. A free sub break up him no pa no do be for God Encounter. We back on your radio.
not alone with a team. Udi Ahenkan Kwame Yaboa. Ajimpa hene Kofi Mensah, Kobe K, Billy Man. Anope me pacho kaya ho. Na yentu sa kwentu kronkron. May 3rd. It's a midweek. Na just say you kuya no. Yet so a war afi 2023. Edi ame just so obo ba ofori amanfo. Anope yi me gidi wo Kristo Yesu mu. Me gidi ewo Allah. Me gidi ewo otwiri ampo Nyankopon mu se. Sani ode yen kwa chen ahoden wo ho. Na ya no edamu a. Ye di juma de ase ne din kronkron ani monyam no. Sa pepepe na me gidi se won so anope wo ho ye. Se bibi abokọ de. Ghana ADCA Obuaba Ofore Amanfo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. In this life, I wonder how a rabbit, I don't know this far. Now what you wait? This far now, dear. So I say. Maybe I'll tell me the real mobile city base according to the morning at the bed was so the amount in a GFA. Shannon son farmer may say yes in Korean. It's a well packed show. Segments on the door, so you didn't know the Bema. Over to me a journey and live streams. Your Facebook, Samsung, I'll call YouTube, your Honomo. Over to me a journey and now they will comment or sentiment or thought. Let the world get to know how you think about issues making headlines each day. We have come to help shape your understanding of issues making headlines. Nti ma yen hunu won so so adwen kire de fa ho na yen ko yen anim enra yedin komo kakra edifa National Communication Authority wo mo code bi o me de aba abonten ani nyina no wo de be check wo number hwese a link it to the Ghana card enra me check me de me wo numbers miensa egusu aye wo bi aka ho but for now, me want numbers miensa. Numbers miensa ni nyina edidemu. A very good morning going out to you from Prosper Donko. Prosper Donko who walk Kolebu and crying. But to real more brains, I'm a fan to us, man. I feel young and the man of pay or semen control. Say, I dare say in sooner. A homachimo hobe bimpuna obosu no egugu kakra e wo mya yahodo no ebi anopay or semen control say wiemu ebete. Nemum emya yahodo bi no ensu no bekoso apetepete kakra ya no ahye ne nso. Awia enso ebeyi ne ti. Enti free from tobre ho air kono ano o kire se wia ne beyi ne ti emia ya hodo bi enso nani wo fem enti ya no ahye ne nso kosi anwumre osi anwumre bremu no nso no ade se ensu no be munemu na ewo emiaye ahodo no ebi me bo ne tofa de ama we ne anopai awia kosi anwumre ene da mu ni nyina se ne wi mbobra besia ko se me nka nkyerɛw se sei ena etie ensuo ewo wiem sanso na awia ewo wiem nemum ensuo na hoɔden ne nhyɛ da ni soro saa ɛne nti ya no ahyɛ ne nso de ama me Ghana ADCA Obuaba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan ni ne chino a me da so eya wadumo How you saved my life, Lord, you rescued me, and you changed me. Mira was you. Grace and mercy. Thank you, Jesus. Mira was you. Your grace and mercy brought me this far. Me ba cha fe no afa Bible no abo apini no.
na wapɛ book ketewa bi booklet bi na afei ahyɛ aseɛ di ho dwuma. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. If every pain we go through in this life left us a scar, I wonder how I would have looked like. You would be running away from me, 'cause I'll be scary by now. All the things I have seen, my mouth cannot say, and the pains I have felt, this tongue cannot tell. This is the doing of the Lord, and it's marvelous in our sight. This is the hand of Yahweh, and it's marvelous in our sight. I have a testimony, and I will tell the whole world. And Rana Yashasi and Yaka Yankopon Sam Yakachra will say, Tell the whole world. the Lord will bestow on you Rescued me. a crown of beauty. The Lord will bestow on you a radi de enyonyam eche or the enkodimudie eche a radi edisa eche no a ebeka wo ho a ebema wanyonyam ebema wabrabo ebema ade a woye nyina aye complete no a radi aseyembo so de bebre yen na saa de no ena na awotwe yegusu a ye hwe animu saa enyonyam abotre enkodimudie abotre no eno na yegusu a ye hwe animu se ene dey awurade de bema yen enre bi no mo nsa kan on de ene nso so ye wogidie se wo mo aka nsa beka ochena wo mo anka omo nso aka no omo nsa beka na fiada ya bɔ ne pɔ na awurade anu onyam kye no edi hene enti koso anya gidie koso ahwe awurade anim se obibi papa bi de mawo koso anya otwen koso na to bo ase empepere wo ho uni obi anko competition e wa brabo yi mu nyabotre sanse oyenyame a ohyebo a odiso oyonyame a ebinim frɛ no okantam a onto eni nti ne frɛ no kantamanto nyankopɔn anopa yi sɛ nyankopɔn no da so te ase na nyankopɔn no anwuni ho animu ase abɔde ahyase wabra abɔde eguso koso na wabɔ wei na wabɔ wei na wabɔ wei wanwuni ho animu ase a menu mienu abre yi so a ye krampode ya na ye ma nyankopɔn wa kyɛn so ye ya abre so no begu ne ho animu ase dabi eyen kakra nti mum yen koso enya abotre ntwen no me maame a wutie mi anopa yi me papa a wutie mi anopa yi me nua ba ne me nua ba ma wutie mi anopa yi ade bi a wo ya animu ya no unya enhu nsunsan so ne nya abotre na awurade ahyɛ wo ɛbɔ sɛ ɔde enkonimdie abotre no wɔde bɛto so awurade ahyɛ wo bɔ sɛ he will bestow on you a crown of beauty, a crown of success, a crown of marriage, a crown of childbirth. Ebiana, you are looking for the fruit of the womb for far too long. Se radia ngu Sarai, chire yebe friend no Sarah. Se radia ngu nanimu ase. Se radia ngu mianka same maame Hana. Radia ngu Hana nimu ase. Na ma Hana yefunu wo ba. Na meni weku enye yebre su no begunu ho animu ase. Asumasi tie hai. Awurade se owo niema papa e de ma wo. Wa hye mbo na obedi sa bɔhyɛ no ɛso ɛnra yɛ hyase a ne yɛ kenkan Isaiah chapter 1 Isaiah 61 no yɛ hyase a ne yɛ kan from the verse 1 yigusu a yɛ kenkan ɛne hɔ no an yɛ da so gyina na ɛnɛ no nea meka kyerɛ wo ne sɛ awurade bɔhyɛ a wahyɛ no sɛ ne brɛ ne so a ɛbɛbɛ mu anɔpa nea meka kyerɛ no sɛ upie frifie fa hyɛ wutirim sɛ awurade ahyɛ wo bobi saa ɛbɔ no ɛne se wɔse wɔde anyonyam kyɛ wɔde nkonimdie kyɛ ɔde abrabɔ papa nyamesom pa ɛwɔ sɛ wo nyamesom etu ha ɛwɔ sɛ wo nyamesom yɛ den etu ha ɛwɔ sɛ wotumi breach the gap
gabu bi aba beda ho no mo a ama wo wani onyam entumi mmam enipa bi wo ho no mo a omo ankasa by their own doings ene ema omo nyeye enti ade bi a yo si akwan ade bi a betimi aye possible hurdle edia masa the crown of beauty no. I have come this morning to tell you, I have come this morning to let you know, say bibi sa wo honum na betumi ayo si akwan de ama wankasa wunhira. You got to sit up and work about it, work on it. Sanse rade de wa say yembo ye wa sem bia ye ka say when preparation meets opportunity, success is bound or abound, anyhow you put it. But anope dia make catch you say wasiesie wakoma yie uni nipa ho adwembone e ka wonko na nipa nyina yeyie e ka wonko na anope nipa nyina sori afiri won kete so a o dware akwadwuma e ka wonko no na nka nipa nyina se ade bi e da on akoma so no na ewurade aya ama wo se o wo sa adwen papa wi a ewurade se obi hira wate o wo sa adwen papa no a ewurade se or the crown of beauty or the beto utiso enkonimudi che no ewurade de beto utiso anope ni nipa nyina ntena yi wate anope the crown will come, but there are some things you need to do. There are some things you need to put in proper perspective. What are the things? Search deep down in you. If so, there could be something, a possible hurdle, then begin to work on it. And no pay. Eradia say yambo, ebo sheni bebem. But the etienne say na no na minimi nua mu bi kanya me asem. E na ne ye mfato ho se sesi no ebia mpese me de ade ma wo. Matene me nse kura ensu ampese me de ma wo. Me hwe wo nsa mienu numu no. Phone da wo nsa mienu num. Enti se me de nsuo yi ka ho a obe den no wagye. Enti se nsuo no na wo pede a e wo se phone yi da wo nsem yi a enu nti ema untumi se metene me nsa a untumi ntene wo nsa enyi nsuo no e wo se odi phone ni to ho na se ye nsuo na wo pa ye tene ye nsa wo nsa ka nsuo no ye mu bebre ye ankasa ye sisi ye nhira ekwan anopo Awurade se memra meka nkyerɛ wate honkonkron ene onyankopɔn bɔfo a wo soma no no asem wo de bae na no pay baby ose entomfamfa no ose adwuma e wo ho the blessings will come. Sometimes ni ani bi say ho question say na say nyankopon ahye nipa bi bo say obehira no a eya na saa ose ye papa ne saa ne manema no a as a caveat to say niema bia na ode ato ne ana se kire ne say enye se nyankopon ntumi nhira wo boni mu tiem ye nyansen kasa kire o man no fa waso femme me say enye se nyankopon ontumi nhira nipa oboni mu nyankopon betimi ahira nipa oboni mu nyankopon betimi ahira nipa wadwaman mu nyankopon betimi ahira nipa wo niema bia ono Awurade na kasatia obetumi ahira wo ewom nanso so saade ne ba unya asumdwie woni medie ntia se nyankopon hira wo ewa adwamanbɔ mu a through adwamanbɔ no na so okonya yare a wodi se sika ni na se besan ho yare nti where is the joy? Nyankopon pese wo hira obi a opese o hira onipa ne mane di na wodi men enyo ono nko a o opese o hira wo na ebuso na wasefo your generations yet unborn, they will all come and swim in that success story. Onyankopon hira one generations and I say one generation pe Onyankopon hira generation so hira generation. God blesses generations and not generation. And he said, me my breastway, I have my own generation, and crofwa, they will come out from me. Me mama. Into nipa baako bia a generation baako. Onu mu no ye benya generations. Enti onyankopon pese o hira me a onyankopon pese wo kire me ho niema no aka che o se chale enye se me ntimi nhira wo betimi ahira wo but me hira wo na still awo ye ma asem a sika no nya ma ne ba begia kodi a wanhwe yi a unhu so mfa so eni nti wo de onim e ma asem ni jai
pe oba ba akope one ne ntina. I'm not saying say oba ba akope ne chenchena ware no. If you think you have your money, you can marry 2, 3, 4 wives and you can take proper care. Me, I support that. Me, I don't support one woman, one ayi. Emrofo no inse hunu no mte suru hodi no. Oma be ka kire ense yentimi ware mienu miensa. Na emomi obetumi aware obema ne bema betumi aware ense hunu. Me nso so saade no. So if you think you have the capacity, you can marry 2, 3, you can take good care of them. I will be anko nwinwia. Go ahead. Obi say in your capacity as what? In my capacity as obo ba no pay. Me na ware me ensa oye omu nyina ho ade ohwe omu nyina nyina abusua baako ye duru fie ni age se tam wa nware wo mo ne sa mienu no etwe mpana kan ne yire ho anka waye bone o ware wo mo hye Yesu ni anuonyam eno ne a topic for another day. Eti Nyankopon me ka kire o se krache say ye yankasa nipa kure ni medie mu no ye wo twi kasa bi a ya twera to ho se obosoma wo ne wo betena eno ye den o kire wo na chiwade enti Onyankopon pese wo hira wo pese wo kire wo enhira no eniyema bi e wo ho a wanhwe yie na firi wo nsa asem ato ene se Nyankopon be hira me wo se me ye fasting Nyankopon be hira me wo se me ye niyema yes of course akwankire wo ho do it and you enjoy it forever. Ano pay me de masem ne de be wie ye niyema san ka kire wo ne say the crown of beauty will come. It's a promise that he has given to us that he will bestow on us that crown. Minim a particular crown will be a wo he nimu say Nyankopon de bebro. Ebia na wo de ne sika ni onyam che na wo pe I don't know. Ebia na wo nkonim di abotire bi a wo pe no eye biribi soronko. Metimi akeka but wan hwe ane manka. Obu anuma na yare enkonim di abotire ni wo pe. Se wo yare a awurade ma ne ho nto no nti ayaresa e no wo hwehwe. Enti anope se me ka kire obi ono no yare o pa ayaresa se obe ware a it's a no. You will be the best person. Uni onipa wo betumi a kire enkonim di abotire kura wo ye den wo pe. Anope fa kwa awurade anim. Na ka kire awurade se senia na wabra botie bosumi mienu bosumi miensa atwam e wa afi mu no ompese be yesa onsesa ne mfama wo he o Nyankopon nia wo beka kire ni bia wo ye o na ya na ye gidie sa me kan sem bi kire nyame na o Nyankopon ye me kan ho asem nkire o but minim nia me ka kire awurade a wo ye gusunsu ka bi kire no na ogusunsu ye ye be koso anso aka bi a kire no a ye wo gidie se obeye onwu ani masio sa asem ne ade bi a meka no ebi mo feel say we wo kan sa akeke yire so kire so sa asem na wo kan no ye adwuma wo mabrabom eduru ba bi utu ani ento obi anim sika na esa oni obi a wo fa fun afre ne se krache me ho akire me ma me ho akire me papa me ho akire be Erade sa bre no ene obe pie firi na onyam mu na wa be hye wani onyam nkonim de abotire no wode be bro wate anopai obi nkonim de abotire a wo hwehwe obi crown of beauty a wo hwehwe nyina ne se wakobie ni store atofo mra Erade de say ni onyam kere de be hye se wo benya gidi a have faith in everything you do and tell yourself you deserve it. Prove yourself to God. Let him know, say, truly you deserve that crown. No de bema o. Mani unsa mpampa se sa enyonyam chei ese fatame. San se urade asem ne kan ye se ensa nya adwuma nyindidi. Masori ahomachi. Matunsu onyu agume so. Mimpensu hie adware. It's not like I can't get it. I can get it. But mimpe. Nti nsu onyu no atu agu wasori ahomachi somewhere 4 5 no adware nsonyu we adware saa me ba ha mi ko 3 years yo December menya 3 years enti 3 years nyina nsonyu ahomachi saa 3 years enti u ka se Nyankopon wo be hwe ye sei ya enti u ka se Nyankopon wo be ye no sei ya
Entu ka si Nyankopon oni bibi papa bi de ma yen. So you think he has nothing in store for us? Hey, and I said I was thinking jara some crack on. Say I compare the present situation. And to 2-3 years was 4 years was 1 year crampa atwam na brabo no yan hye dan hu bibia asesa and ye na was ye Nyankopon ni din bo. Ena no asem o kan o se na mo amomo ye nipa mpokura ni musese mo ba bisa mo ayi pan no na mo nkonkofa obo mfa ma no a na me Nyankopon tie dia Nyankopon ka kire mo muntie die nyansan ka kire o man no o se me nka nkire o se owo niam papa de ma o ye mu bebre no ye nim krase otumi ye timi de bisa de efiri Nyankopon ho eye ya no afafo o fresh of o frɛ malam o frɛ asomasi o frɛ bentintie wo awurade de tumi ato tekirema so eduru baabi na emu ya ayeden a intemptuously bopin awurade kan won sem fa kire no one ne nkasa sanse wa hye yembo o say the Lord will bestow on you a crown of beauty na awurade o de saa enkonimdie ne onyam kye no wo de beto so enti wo kasi de bia no asori no akotena edwem ho hwe awia brana ne awia pradada eboi ni nyina ewura wo mu enti wo kasi ese ya ne Yankopon beye no he Onyankopon woni papa de ma wo obekira wo wo de sa nuonyam kyere de beto so ne nkonimdie beye wo dia Kristo asomdwe nka homedofo na ne onyam ankoso nya kase mfa ma wo ni nhira ne de dɔɔso eye wo dia wo chefa nya gidie ne som oka wo ho abri nyina mu onwu wani mu aseda e ba che ofre me obo oba ofori amanfo ene nso so eye ukuada me ne de to so miensa ya sinkonwa ya de maachi na de brɛw akua afra koma oba tampa ni studios ni ebutu enti ene eye ukuada yi eden ya ukuada abam no ebeba ya maame akua afra koma baabi awo bia o mane ya no mane ye de nchembrɛboɔ yenye gya ya eden ya we ne mu no ena no kra de wofa anane enso akoka ho edisi abusuafo ne ya do so wofa anane se muhuru me na ya kuma mo nche ne se mafe ne pa the boy is okay now mo kan kire no se ne boy no se si ya oyo okay onya nwie ye de but oyo okay Krista sumdwe nkan ho na Madam Rose J wono so de nwum bi dia ba me de pa me che DJ o iwurawura mu a enwom no foforo ne tofo mu ana matam na metam a mentam ne saa keke medi kan epunu enwom no emu nsem no ohun na enhyira bi ewo mu no medi kan apunu me de na fe me de aka de abere mu se me nye obi a me ya de yie e ma me ntare entete nsei ehun ya de yie a ne ntare atete nti nwom no ansan de ba medi kan apunu ni ma jimu nhyira no na fe me de kakra de abere o yentie Rose J no nwom ne kakra na fe wi a yenko into the world of sports ni yenfa update ni nyina mfa ma o mpacho tie Rose J kakra Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Oh my goodness. Na God. Rose J.
you mean day 2. You may not tell the man after I found one after the other, but you see at the anchor into the world of sports. You be able to back na fe Rose J you money ababi fili kakra. Na ya chirechiri mu nsem kakra. That's here. Enti mi anko fast sports in family you be say ba sisi ya. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Champion. Aboba ofuri amanfo. Bibi aboko de. Oh, bibi adi dadi, bibi adi dadi. The man that say ensheda nko yi wa no sabe still. There ya. Also your man sheda nko yi. I say me yenya flu bi. Any empacho o ba no wa she no smart. No smart so. All right. Because you mu bi wo hon mo a ye hwa yare ebi ti se ne wo bo din sei no Ahwa okra kan bi ahwa wo benya. Ana meka se ye mu bebre ne ye hwa yare yare bi wo hon mo a ye hunu se obi yare na ye kon do ne sa enti wada roma na wo de ade kata wo hwene ne abo ye ho ban ya but endra me hu se dwuma de because so my more organizers na ba so me de me hu ye no mani giye so that's here. I think say Honorable Castro. Yes. And he in charge also. Yes. Onuna, in say your organizer organize the masa handball. I don't know if it's a seminar or coaching course. To munya certificate so make me say be a step forward of a coaching course. Say be a way nye full technical director and by and me say we be Malik kra na mami hu ye. As a branch of sports nibi and run a me who ye or worry was a BB visa forgotten. I check here. No, not or worry per se, but may show her. I don't know. Who say you were over football no ye and I say sports cry in general no. Any money be on more. Yes, I focus need always say football. Yeah. So that's it. But your branches be a keka ho a de bia na eno na say ya to no asaram sa. Yeah, it idea we are seeing in idea and idea we are seeing fighting for sa games aka we chire even say ye call World Cup grandpa o sponsor se baso ye call World Cup a hwe nkofo mo patronage nkofo omo ye World Cup no hu dede na fe ba say ye Olympics games a nkofo mo ye hu dede ni sponsors se baso a odim say global issue na we be aye de attack but sometimes say uko other world and I say other countries a omo feel say okay ye crampo no ye nya good wo hanum so ma ye fa ya ho de no enko hanum say I think say hanum say ni say kwa e drew sa games ne time a ebetime enya enyonyam befo etime enya mfasode bi enso edi free sa games we mu especially we a country like India of Felix ball no ono so you see our start here oye dey obobi host under 17 World Cup I think say na Eric Yamo eko participate that was the first tournament omo eboye ewo India so what I say but uko India nkasa what idea omo ye pan cricket they are very good so mo ball cricket no nti omo go to the world stage almost sa offense and what's the adwin ko baby baako obu on na hoden wo to say bi a table tennis crack hodom na bi obi ahoden wo obi nso so de wo golf obi de wo sa ayi a omo tututu yi javelin and high jump so that's it nti wo say mpanifo no mo mani ko ho nyina but me hu artwork bi a odan mpanifo no omo ye say I think the sports department and I say bibisa omo ye say omo focus no ba me refi maybe some Malik me saka be ba be ka ho asem aropa me fa nchi ankoma Reverend Adane Amia Odan Divisional Commander ami enya ne tie se wo fili show no ye de na se bibre enti ma me nya ma na oyo sofo pa oyo CSC sofo okay oyo sofo no say divisional police commander bibia come but one say set it up BBC ya sometimes say you did inyama bi gu akoma be stepping stone for omo ya kire omo ade no enra teachers ne buy my be kire omo handballs ni ade so send e bo no mu laws afi how our game no technically I think say no na me hu ye pitch no send ya etie ene but enya handball no kwa even your cycling na any events badminton na one but I say ye twi ani
so ya BBC na sheda nye mo wa era ni hu ya mo bo yeah say BBC na say eba once at least ade we eba na nka teachers to mo ba no ye catch them so mo enya impact sa ade na technical data na be kire mo no mo nko fasa impact na ma omu student omu school no na ke bi omu ba na ke bi handball ba ko bi na so cheche na ko bi akọ omu various schools na ko ma dey o ma start e dey kire omu na ofra wo mo na book ne pen mo nchoro na mo fa nko fie dia se na the same thing. Yes, and then when you say you chiro technically e bi asan ye twa pitch no pitch ye bo handball was on the side say ni we near there but I can't dey say they count them more no. I think say no na going forward na e bi a cast mo betimi ahwe na. Yes. Omo provide. Say omo enya sa idea no kra she bibi we ase no. I think say omo bibi papa de maye nti omo nyiro mo ho. Ohine ba pombo ko de. Bo nyame adum no so nyame adum. Nyame adum ne de kasa no. Nyame adum. Nyame adum. Oh okay. Nyame adum nso me ho ye pa. Bibia e kama. Ba papa iso ye nya code nti ya me ben bibre. Why? Onya na sa fi no gusunya. Onya dada won. Onya code ndada. Oh okay. Nya fi no benya. Nti ya me ben bibre no amfa me san. O da be onu ni mo de. Wana ni mu ade. Chema yi na se onya ni ayo na hu. Ayi mun komra wate baby a won person ya se no fa no. En komona na person odie ni bra na esen kra tia ni bu be fu basa. Na won pe ba tanka no. Am say en komona na person odi no. Se pia mo tia ni bu be fu basa. Mo di din o ba tun sa asem bi wo ho no ma ye mo di. But na wo bu afu ho. Ana fa my mo bibi akwa ba ser go bi o mra hinka 93.3 so ya tenase agudie mu nsem ene ede ba medin ede Joshua Kwabna ejanim wadi kan ati Yosef Fajin Canada afei wo brempon opoku ware ba ma chance ne de na afei opede nurse fo ka ho ene ono so ebo ahwe na de bia enso abijao ene anope afei obobo fori amanfo enso epepia voice ne agum ede amaye na anope ma enfasida ema Jubilee Hospital ma so asem da gudie mu nsem no enso ebro ne yare bi eteteo yare bi eja kodanda odwen ho ani no ontiase otiase enso ondwen ho a kakopie mu Jubilee Hospital na fa doctors ene a nurse for engineer so no mo hwemo ayado anyina enso entu enyira afa bia wo no obeso koda hospital na fa mpanifo enso gina so ehwewa obaye wadan ahodo a wetimi adem na afa doctors na nurse for so ejina so ahwe man wan so yare wan so no atu aida afa bia lab na pese wo ya bpm na yembo afa do na pese to antenatal care any postnatal care kofi asem we make obi say any desa na mentase antenatal care any postnatal care no so wo de ma na so mafafuro ni ma na so ma wo awie no theater enso ho surgery na afa operation dey fa bpm Jubilee Hospital na yembo afa yi wo so kan ye dey obi say any day obi say any day no obi say the any day ni ma de kro sa ebi ade o si erami ade no say dini say antenatal care ni postnatal ya ade no obi say any da ade na ye me ma fans ni enko enya wo de ba bi say denti na ye wo de ba bi san sa ba to because ye woni pa bi wono ma all can food you afro no ze ko se akwana kati sometimes so kwa abontia obi timi correct o say okay ade we na ke ye for man ke ye say na ye de ebo no tutu no GM say bia body na ye mistakes na wafro na wabo akiri camera so no GM no asema ya wo kan say mumuni mu kan yenso ye nim tie so wono anti grant ya grabet wono anti adwabet say anti adwa de second editor ofie ha o antenatal care ni postnatal care no anso ho de ma wo wie na fe ma fafuro midwife so no ye ho man ni no ene wo fafuro pese maternity no uye bia oba miri abegina so ama ondro sa ama ni no bosom no so a wonso wawo afa ho afa oba afi ultrasound ECG scan no enso aba ene scan bia pese otwa bia no ye betimi ede aboa yare bi achi usuro fere so bedu nkomoda kire unu a be pm na afi oni cancer unit no enso embedi nkomo wani nene no ohwade a onhu ade bema onhu ewachira onhu ekobana sana reading ayodin pa we pima kacha ye was specialist obetimi aboa na for di mfidie anana moni nusu sa eyi problem wo so nyina enso edi ama diabetes any hypertension for no so no ifele no pa bia no nchekire enso ekoso edi bam kanti wontene no upeden papa atodi e Jubilee Hospital oba obunya bi na wato na bibia so etimi akofine edi ama oba no kita insurance nso dia ye beje na ya hwe yi Odababu Road Amantra Bridge ne so ehonom ene ye wo number ne 0244 575799
0244 575799 and 0241 784645 now the Jubilee Hospital enso edi enkomo na no pay soboti enso asoasen sobolankasa ebi ewom kakedro eka hwentia pepre moko abrobani akambo ma yayam no moton edi ma se soboti eye de ma mfie bia wadi bia ne yanya ya soboti no so de ede papa unyanso hia fatiba bakofatum na fetwan manindi edia na ne no abbo ne sana bibia so etimi akoye ede ma ebia wia upade bia enyu abagu bu a no soboti no udi nso hye na se ediguma na afa odi ice block enso aka ho na afa abo na bibia nso etimi akofan ede ama ya yempe cafe no soboti eye de man yenso vegetarians no so no soboti eye ede man asem de ne se soboti bua ebusu immune system na bibia enso etimi akofan ede ma afa mo so a mo liver problem no soboti eboa na afa mo so mo high blood pressure no so no soboti bua eteso ntempa so ede ma open dudu otu a ayimina enterprise e odomi market Accra na doso puma tu die obonye bi ato ene frɛ number yi na nyom endi enkomo 0551119620 0551119620 and 0244087695 o achim da o frɛ 0244878763 0244878763 achim da die bu kopiemu Alhaji Hankuli Enterprise ebi elho Frimpong Enterprise ebi elho anti Ajo Provision Store ewo Dan Roman ebi elho Merin Kuma so aboabo obonya bi na wato afeiro ni chema sister ya Provision Stores no ebusu ewo sister very Provision Store ewo opposite snap ya ba dan sem na mikan ebi ebuso na afi ba Ahenkan Fm one man so botin ebusu obonya bi no wato na bibia so akoye ede ama ye hyen sem na se hyen sem fefi kuma se asante koroko meta obo kurumo nda no pena fendi nkomo enso enfomo de kopie kuma asante koroko a ensem efo no enso ede ba ene se encheye ene se betodwa so beka 2017 ene kuma se asante koroko ekokosi akani ntalies na fei amo ewie amo kokuma se no amo kokonya accident na nkrofo ne ka no bebre na eba bonten na amo kasa se mpinfo enso ajamumu a emwo akasa mo de bo mo no amamfa ambo mo ne no ene sa betodwa se papa na se former goalkeeper ene makuma se asante koroko abrante fan Isaac Amwakon ode nsem kaka de atudwa osi CEO ene makuma se asante koroko sesia na na ye wonponsa afre no akachom so munya botre na esi mpinfo ade niama egu akwan mu a sikabutri bi na niama ehia se som de mo a omo ya victim ni na no ombe bo na fe bi a enso akoye ede amomo a we enkuma akra se fi kuma se asante koroko bobokuru mu eba ene anopai na anra adwumadie bi anso eba so ewo achim oda na se Methodist College of Education honom na Ghana Handball Association papa ne din ede eye na se George Bankoli on ne no serve as technical director edma Ghana Handball Association ebepie mu achim da ene achim da school teacher for enso ebedin sa so ene no o introduce the game of handball enso edemom ni nyane se ene no ebepie mu achim da no ma handball die na se ye ntina bakosem krada opkopie mu school sa ye mbo bi da ye mfa bi enye games da nti enro anu penifo ne baye ebe introduce handball enso de my teachers for say ene no o ma introduce dem mom no o mfa nko mu various schools na for mu coach student no na for mu so mu ntimi nya interest e handball mu we ama Castro Asumedu honorable Canadian ho ene o municipal physical education coordinator o chechim adi krontia omni sa training we eba so yenti ensema honorable Castro Asumedu ade edituja na dwumadi editirudi ni say handball no ka sporting activities na school kwala no ya kire mu no mo so get involved na ye mensi mu Ibrim Central no ye nya ebida ti fa say kwala na ba for the past 10 years me ha mania ye nya ebida na nti basa na se edin kwala ninya titi so efa ye senior high schools na mobile handball ye tertiary say universities na de no ko gusa games ye bo handball security services games sasa games on bo handball na je the handball betimi do ko police betimi do ko soldier do ko any part of the security year bia university so bo handball no even so onis camp betimi scholarship in the awareness na say timi bo na ye introduce awo ye so ye mansi ma say be ni nyina achi no na ko yes kasam timi no member of parliament edi won komo no nedi kan medi spend kind that agitum no na kaska TMP so na bokwasi akwa agitum so obefa ho kan ho no na se ene e hye na ye
into way honorable Castro asumadu aden and komodi jaye enie na odisi no na ochirema sa train na teacher fa babenyan man fam kwose mbotom na mon koda so man fam kwose musumi ase na mon da so ne mon koye wo mu schools na for student ne so no enya impact e wo handball mu o se nie no anhwa next academic year sha September October 2023 no handball de anhwa games at school for eyen o de be shem am bibia so etimi akoya ho sam ne se yamfa ball yamfa bibia ankan end amfa momo na so chema September October 2023 no next academic year handball games no and so games at school for eba be ye no emu to a man say nukreni ebia ne enye bida no ne ase ebe ye no sabe ebe because ebe ya adwene mu kesen na de kwa tisan na de kwa de ebe mgidi se na mamutie bi mutena mu mo hwe so kira kasma kira bi no edin ana jaso no edin otie ne hwe na kira mo hu se mfaso papa bi ede e wo hambo no enu ntie beto mo fo se na wo besua no mo nkwa fa hwembotum so mo so ko akira nkwala no kwala ntitiri ntini ebe kira mo to mo so ko kira nkwala no efise ya dika ne mo aka ho asem se nyame bo a next academic year anyambo be September October 2023 no your sporting activity municipality mu ya de handball ebe kan we honorable Castro asumadu adai na se municipal physical education coordinator ne nkoma odija yen na ni remu ewo emba football mu kaka ni ni komo enso enfenko na ni kopie mu ewo Malta Guinness Women's Ghana Premier League no na fe yendi mu enkoma akra enso enfama we emba akensia eso omusi okroma no muse se bia betumi akoye de ama mu na okokopie mu ansem fimo ase eba ne se Hazakes ladies enso a qualify de fi Saudi zone him and a fake copy Northern zone na bobo FN ampem da kon ladies and so a qualify at the fee 1.4 SHA so me ba ko bobe kaya be say past 2 seasons ni na teams awudoi and I say Asia the qualify no aba copy mu and so wafuna say na fe qualify free wa na copy mu and so our Africa akoja Ghana enemu na bia akoye na ndra GF from pen for da to dwa am see process na sha say opese okobo and say opie mu our Africa ekobo Champions League ni bia e wo se ududin eni niam nina enso egu akoma se mpinifo hyase eye edema eye two clubs yo be wini bia akogina Ghana enemu enso Africa yedimu ensem kakra no ede ejaw yegusu ejina handball mu na enra yede American catch se technical director de handball association of Ghana ne be pie mu e wo hanma na se nchemu sonko pa na the teachers na so mo achim down papa ndin ede George Bankoli na ono so ye hwima na ebisa ne se ndin no na se timu pa botai be no mo wonti a de sa handball nhyehyɛ yi eba so ewo achimda ha ne botai no ni se ye pese sesia the whole Ghana ye develop the game no wo the grassroots and yet is the district assembly any the MP ni the assemblyman o ha no opese onye bibi eye den we became happy person embeta omochi eye den say you see this is the first time something like this type is happening here. Until yes, we are taking a time. The mission of the new president for the Handball Association and Nuzdi Ebia Muye. Until says Simuya, I say Embran embedding. Now, hereby so be able to the teachers no. Omunina Omudi Omuhotum Sombe, the Ecosono. May we say the next basic school program no to me meda either being in bronze, silver or gold because with what we are seeing sebani say they will go and implement there is no way you shouldn't get a medal out of it. Into way nkoma odi ejai na sanso kase bi san sende no mfaso de ben na handball game na nkasa na de be student anase ne no sports crampon mfaso de ben na woso edema eye omai Ghana eno so nchemu a George Bankoli first we will say in our educational curriculum there was sports there sports no enye addition your health who yes sports are it maintain your health who yes sports are Emma inkwada no omu free social bad things omu here was society no so omu who do to sports wa you get away from those things into one or two things you better say yepa say omu now who here sports wa Emma why do mu bui in terms of learning academic learning no Emma why do these are one or two things that who here sports are we nya free we know.
enti we George Bankole na odina no si no na ochirema ade bako a affect sa handball sports facilities baby a na senie no ye begina enso de abo handball no ose handball de na nke ball dem indoor games na enso ba Ghana anuma na se ye ni baby a indoor papa ye betimi abo handball no wonti wo bepiem o Ghana hanum dia na se ya de indoor games no ye de ye na outdoor games a ensheda enso ni sa oso ni chemo Ghana anuma na se ya de prisons pe ena ne no omo wasa facilities ni bia omo use el canton no se no krampo no enya de eso ni ose no krampo no enya de papa ose army fire service ni police de omo de handball de omo no tunkwanta omo apai. Handball now is a purely indoor game, but we are still languishing in outdoor, and even in the outdoor ones we don't have. We still rely on some individuals. The best that we have as we speak now in the country is the prisons when you go to cantonment. And even that one is not good. When you go to Birmingham, the S is not good. Where fire service they don't have. Police, half of police there always I'm insulting them, they don't have. So these are some of the challenges that we are facing. If at the capital, national, they don't have. Akimodan, what do we do? But you need to improvise. Like my man was saying, we have to do improvisation. We technical director Edma Ghana Handball Association George Bankole eno be PM watchim dan nkomo no na yedi ejo ne beba mono ne menfas da ema pepiase ampadu enterprise the cement na aba cement no so no ye omu miensa gasem cement no ye offer 2.5 hour super strong 2.5 hour super rapid na 2.5 n no eno so super contende no mo amusi da mesin fo ne adansi fo de bebi asem tom cement no pepiase ampadu enterprise enya no nko a iron rods so no ebi aba from 20 mm kopem quarter road benya bi ato pepiase ampadu enterprise roofing sheeting so no ebi aluminium alusin governor steel IDT any IBR a favorite caps rain gutters valley gutters and roofing fet na no benya bi ato pepiase ampadu enterprise after blocks and so there do so po yakache 5 inches and 6 inches quality blocks and solid one no ebi so 5 inches and 6 inches blocks and hollow one no so no ebi o hwe chi akwanya na se yene Achim State SHS no junction so opposite ni do hwan ya ubehu yen fe number na oni endi enkomo 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299 115 0208 299 115 your branch no so no ibi ebe Jubilee Hospital yen shen samana se yen konkopiemu awo yipio enra matches outdoor na kemu no yete edifio no na kopiemu Arsenal the Gunners enra otenafie eche Chelsea ebom academy ensa amotimu ayeba ko branch FM Martin Odegaard ejina naso etuntramie no na fe Gabriel Jesus enso edeba ko de peso edema Arsenal boboko no ema amoche Chelsea ebom academy ensa branch FM no ni madoki enso ete academy ko ma Chelsea boboko na sa pepe ene formo ba Arsenal na table no Arsenal abedi kan kuta 78 points and Man City etosumie no ekuta 76 points na sa yipio no etiana opimo Spain na ene so matches miensa etofem Maria etnafie wa shekanu mi no na Elche etiekanu bako Barcelona etnafie ebo ekanu bako Osasuna entumi ante Real Sociedad etnafie ebo ekanu mi no na Real Madrid prayer amantumi antimo adabraka na abranti ande adi Leo Andrea Messi Kuchitini abranti no World Cup na osi akandema PSG boboko no report abeto anim say abranti no watu kwan from France akopiem Saudi Arabia one company for papa ndim ede Christopher Gatier report e ba no say one kra no Samsung sporting advisor Luis Ocampos so no one kra no ono afa ne baga na okopiem Saudi Arabia na se dwuma de say okodi wo honom so no okokodi ye na yensa aka ne say Messi PSG omo suspend no anase ne omo asanse no si 2 games there on team engine embo evma PSG boboko no si game against Troyes eba so kwesi dan no on team embo sanso na May 13th omo game against Ajaccio eno so na Abrantia ne Leo Messi en team embo wey ensema every PSG eba ye na ni nremu awa Liverpool ni ni nkumaka emfemfarmo emfama na kopiemo awa Lupua sa report farmo eba na sa Abrantia ye fane Thiago Alcantara Abrantia no ekokupraye enra
injury no ɛkɔ so na report abɛtɔ abɔnten ɛne sɛ season deɛ ɔno ɔde ne deɛ no anya sia ne saa ɛnya deɛ obɛtumi atɔkɔ so ɛsi akan ɛnema Liverpool ko no games ahodoɔ a ɛda ɔmo anim a ɔmo ne Fulham ɛwɔ game Brentford, Leicester City, Aston Villa no ɛne Southampton nya de abrante ɛbɛtumi agyina ma si akan ɛdema Liverpool ko no yempie mu ɛwɔ Barcelona bobo ko no pandin ɛde Maakye Almani papodo no kyerɛ mu ɛwɔ transfers players ahodoɔ a na ɛsɛ Barca ɛtɔ a odima kotini ye pa na reporter ɛba so kopiem ɛwɔ England na team andin ɛde Aston Villa ɛde sika bag ma akosi nim sɛ ne no onja Barca adwuma no na mɛgye ɛyɛ Aston Villa adwuma na fe onye na bibia nso entimi ankofa ɛmfa ɛma no obepie mu as bobo ko andin Aston Villa dia na ɛsɛ be director of football na ɔde no kyerɛ Aston Villa kyerɛ ma omunya papa andin ɛde Jonah Lengen no ɔyɛ Villa sporting director no na omunya Unai Emery ɔyɛ head coach na fe Maakye Almani enso abɛka ho a na sɛ next season ɛyɛ ikopie mu English Premier League ne dia ɔmbɛchi obia abono reporter ɛban sɛ Maakye Almani enso ne basafo edi nkɔmɔ sɛ ndie no ne tano ano sɛ esia ontimi entoa so enya adwuma emfa ma Barcelona bio yɛremu ɛwɔ Leicester bobo ko fan Leeds United bobo ko no ni nkɔmɔ enso emfama sɛ ndra na beto dwa sɛ pa ɛfɛn Sam Allardyce mpanyinfo abɔdin sɛ ɔmbra ɛmɛfa adwuma no as head coach emfama bobo ko a ɛfɛn Leeds United bobo ko no ne mpanyinfo aka de akyerɛ no ɔmo sɛ obi ɔmo da ɛwɔ leg log no so no ɛnya ade ɛyɛ kra na sɛ otumi ɛbɔ bobo ko na ɔmo escape relegation a ɛyɛ ade a sika botene 3 million pounds no ɔmo de ɛpini sika so na febia akoyi enso ɛdema coach na dimu nkɔmɔ kra no ɛde ɛgyaw Deontay Wilder the bronze bumper no abrantie no nea yensa aka ne sɛ impanifo anasa policefoɔ mo USA enso akye no ɛkɔba ne sɛn ex heavyweight champions yi ɛyade ɔde nkyema ɔmo se ɔmo kye no wɔ ne kaa ne mu no na wi ɛbɔn wɔ mpa otimi sɛ wahima nwusie no enso agyim tende no impanifo nie no ɔmo arrest no afro no nkyema ɔmo se ne nie no na sɛ etuo bi ɛhyɛ ne ho a na ɛnhyɛ da enso ne santim no kasa deɛ ɛde Deontay Wilder policefoɔ ensa kana likely sɛ ahwɛ December bata ɔne Anthony Oluwafam Joshua ɛwɔ no ahwɛ na ambaso Juan Temba esina kan Edma Ayas Boboko no na reporter ebande anopa ni so na betu dwa ɔmo Manchester United for say so mu hia kwara idea ɛne sika bɔtene 44 million pounds no ɛne so mutua Edma Ayas Boboko no sɛ de bɛya omenya branti a yɛfɛ ne Juan Temba abesia kan Edma Manchester United Boboko no na yegusu ɛkan skasɛm so dia Cristiano Ronaldo sisiam no kasa de ewiase nyina atlesa na se tom ka ayie pa no Ronaldo na ndeni ni din edin kan Ronaldo na se oje aye $136 million en sika na se oje anasa akatua yedi etua no no toso mienu no Leo Andre Messi ono so je $130 million afi Kylian Mbappe Lotin akola wi so second ma PSG ono so je $120 million LeBron James ono so a basketball player ono so $119.5 million Abranten ejigu ni bottom na fe last one on and as na tosu enum no so Canelo Alvarez ono so ye boxer ono so no Abranten oje $110 million yedi mu nsem no edi ejao Atletico Madrid bo ko ni mo Memphis Depay e ho na Brante esi na kan na reporter e ba na sa Brante wako akopre be di ye papa so betumi asanta ko so sia kan e de ma Atletico Madrid bo ko no na Abranten andin Erling Haaland ono so si akande ma PS Mbobo 22 years pa na Branton wedi na afi wa bo more than 50 goals e de go atene mo timi se bibia enso ekoye edema Branton na ne no obeda talking points nipa hodo na enso kasa de fa Branton den e Erling Haaland ho na we ama Manchester City omo coach and de Pep Joseph Guardiola enso akasa o si na Branton I this season po de e ne nkwara brem no we no o si onye bibia na enso hwa Branton no se na energy esi etie se ne odina pace o dandan ho a next season de na se wo ba chu bia no bobogu atene mu ma bia so etimi akoye e de Man City infense wo se bedu akwa na akwati afaso abojuma o si o hwe Abranten na dwene ne character adwuma de wa ti se Leo Messi adwuma de on ti se Messi ba adwuma de wa so 22 years de o si adwuma na so ono wo coach Messi no coach Messi Messi de mam fan to Messi si am Ronaldo dia on se Ronaldo on so no o yes anko for in prempren de so ni abojuma no prepare tum sa de na be prempren so abojuma se Messi ana o da bi Messi wakoje World Cup ono wakoje de mo adwuma mi anje Messi last year so Messi World Cup ni last year Messi ni bobo chen e kan this year sem ni e kan 2023 still now so Messi my sorry na one in nya ba mi din e Joshua Kopna ejenim oti eye Yosef Ejirinka obrempon wo poku ware
ɔno nso ɛboa yɛ ɔbɔbɔfoɔ de amafo na epiapia voices nyinaa ɛde gum ɛma yɛ yɛsɔre so na afei matching show no atoa so. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. That's a fact. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she dey test check up on me. Cause you want me and never would. Miss your happy, but you be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling it, you come see my hands up. I got you, I name me last stop. Untina Mayare, Mayare. What don't you make to say for Mayare? Mayare. You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. Monica, 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 Monica. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Baby, don't you worry, now I'm falling me down. What did I be? Monica, Monica, tonight I will take you out. Pay now, pay. Yeah, call into the world of sports. Update our whole Joshua Kwabene Janim, Kofi Ejiri AJ, Amodi Abrayan. Yeah, don't say. Yeah, to us so Shannon so matching. I don't need you made anything of framing or Boa Baufori Amanfo. Wabian Channel so the 0594 841044 0594 841044 Fafa of Fabra ye kwe ni muni abekin kane kama diama. Show money with this one, Monica. Hey. Mayare. You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. You don't need a quantity, no shots like Nika. Quantity. Monica, 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 Monica.
money. It's your member of Fiano Betches and 70 more. Eddie Amaye and Che. Why? I am calling him some 40 minutes into 7 a.m. Charge. Nah, charge with by force. Oh, dear, me kind message. I charge it. Yes, and this is here. She did just check up on me. You want war. You don't want peace. I'll say. It's about charge has sent me the pictures. Netia. Also, my name is Charge Media. Today is my birthday. Please celebrate me small. At least post me or send me Momo. Wama office in me and son. Bako celebrate me. Mienu post me. And I mean son send me Momo. Oh, David. Charge you couldn't pull. Monica, tonight I will take you out. Pay now, pay. Can't let me tear. Ghana, I just say, a proper operate amount for at the back of 93.3 FM. Oh my goodness. Mate, Charge, Mate, why? Abdul Malik Husseini. Major. Jalida Bibi Aboko, yeah. Mosala na mudi no you din ayanhye dante ho hwe no papa yi aya no tie for us your friend Jeff Hussein o aboabo ono so adi ni de din ye nua no Muslims for ameri ya ne nikunu wadi ni din asa hwe yansi yate ya wo kan beka se we ni mu nku na ndwie kesepa na ba mode kesepa na ba ye ni baba yon so ni wadi ni nyina awie bro nya nso ye di ani mu na edi Easter ye ni mu na edi mu di anu aye ne kode eye I see. A very good morning going out to you Auntie Adwa anopa bibi aboko de and utu nya tini si anya se odachi nti obra kwentu afutu ni adesun ewom ne braso e wo se de mawo botae ni nyina ya ba ko me pese dachi mi hia wa utimi hwe manim na mesometimi ahwe anim ye nyina na ani age sanse me hia wo no na ne yesua ye no ye nyina ye de abobra amamfaso abaso anopai wo dachi nti de de number of kasem ye say do not let people regret for doing you good. Anopai mi sisu biom say do not let people regret for doing you good. Eno ne abrofo ye famra yankase yan die mu ani ye pese ya kire nyina ene wo da chinti ne se mema nipa ensensi fam se obi ye opapa mema ne ensensi fam wate se obi oye wo papa se obi ye wade na wani gia eya mema ne ensensi fam wate enkrofobia mankrofobia nsesi fam enti ene enkrofobia gina enkrofobia pona no an wo mu bom senke nipa bi bepie abeyo omo papa nia ohye inside no enye se papa no wantimi nyewu obetimi ayama na aboro so nanso so boni ayefo bia wo mu adi kan aba enipa bonfo bia omo adane sebe aboa preko aboa kanaman ye omo papa wie ye omo didi ya aboa kokko odidi wi na odana ase atwi fem enti ama binimu ayo magene se ade a ye frɛ ne papa omo nye bibiom anopa yi oda chinti se obi ya wo papa e mani nsi fem. Don't let people regret for doing you good. Se obi ya wo papa we nya hwe amano a ense ni din o. Hey, se obi ya wo papa
now the won to me kran enka mani pan te say waye papa ma ne nhyɛ ohu din enko say ni din ene nkrofo bi aye nkrofo bi papa omo adane omo atamfo ene. Do not let people regret. Memo obi nu ne ho. Memo obi mfa ne nsa nsina no mu nka se awurade. Ma ye papa ye nu me ho. Se ye bo wudin e de hyemra die. Sanso ye bo wudin e de tumra gu a eno so die. Anope wo da chinti. Se ne be ya wo da chin be fe. Utie mi se o ka kire mi se eye wo ankasa wo modem a wo boi na be mo aye yi a osofo bi obeka sa asem na kire obi oboa onipa bi obeka kire wo se eye wo ankasa wo ahoden na be mo aye yi na oboa awurade nyankopon hyire nipa de nam nipa eso tete atiti hai se nya odi ahenkan ene nyankopon fa ne so bie sa akwanya kese yi Ema yenye wa ha nyina ba ya anka na ukura nim so obi di obo ba oya ade mpo oya ade aya ade wo wubuom oya ade wo dem awurade nam nipa so ene wo ma wakwanya nti eneyi se ubodin no obo ba enwo se me mane komitiri mu bebre e wo se me kai se enam odua so ena ahoma ehunu soro ene nti dua no enam ne so no me mane nsa nsi fem mi medua no nka se ahoma koduru suro ho no hwese wasan kwakọ tensone abegu me so enipa bia ma enipa bia nu omo ho obi di obi anim kokopa ebosia ne nsa aka wie owie ye no trom yese kura ohun no me okoje akagina mu ni yese ye twe no obi akwaje dan dia ma obi akogu ni ho animu ase poto obi akwaku firi nneoma o e dia ma o maame ne kan ya se bra unti na mede nneema yi ma madam yo oso o de fama na obetua ene waje nneema no oje ye me nana ye akuma besiase ohwim ye hu ba bi a wafa biom se wanimu agu ase se tam bono no so untumi mfa ho biom because wakoye obi papa ma wama won se sifem madam minua ba minua ba ma wutie mi anopai memma obi ensa sifem wo papa bi a waye ho wate we nya hwe am wase ya nya am ne kro no untumi nkama nipa ntia se ne medikan ka kire wo no fa hye wutirim dane mumu nkasa na wo a untumi emma nipa hu se waye wo papa ena wo de nam na wo se ni din wawe ya unye yio na oya na onipa na oye wo ka se nya dwuma wo de etena hoi wo da chinti obi yo papa e mane nnu ne ho Krista sumdwe nkan ho medofo mi jade akara ma monto aso wo ka anim ho mama mi bi aka na sem mama papa bi aka na sem enkomodie ni ntimi ndinwe onto aso kamu.com adwuamu.com edwamho.com ifieho.com afuamu.com monto ankomobone so nyankopon ya adma wo kina yebesa de nkomo no foforo abahwim ene de baaye no wo da chinti obi yo papa e mane nnu ho Krista asumdie nkan ho wo da chinti mawie yento aso They make her feel alright. Each and every day, she did test check up on me. Cause you want me and never would. Miss you, Mappy. But you'll be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling it, you come see my hands up. I got you, one name last stop. Obi a send messages here. O say, asem a wo kan. Na me so ne fa obi adwuma mu we na onipa no ahwiri atena me kon ho. Wunya hu hwe wo betu ani. Enam ne so o. Ena o ka bi ma no an ya fa na adwuma mu. Ye fa na adwuma mu wie no ahwiri atena ne kon ho. Hey, yensam wo wiase o. Wensu se enam ne so ena nadamfo yi hia papa bi. Papa no wo sika pa. Ene oni papa no enjoy krampu na ofre no anu akate no onye hu hwe
Edio. We say Nana Jemfi. Also, good morning, Ghana. Your friend Nana Jemfi me the free codie. Na would that chinti asem we na woka ye. Amama kai papa bia yene ne kokoye amanyosem. Ene papa no edi nkonim wawini. Owini wie ye no. Enkrofo pempempempem eboa ne ma ne ba ye nyina da na tamfo ene. Ene wa ma mo nsa si fam. Wa mo manu mo hu o. Atamfo bi omunya ye. Enam supporto papa no. Eno ma twe papa de na ba betena konwa no so. Eni se wawie na ni wura fi ne ho se de nantwie ono ankasa ne podua anche woni to no. Okomfo ini ne nsam nche. Anakọ de kafra eya o. Me kai me kodi eyi assemblyman bi achi wo dom kwa benya. Ye frɛ no Adolf nam se papa yi me nya ne din boda de ye me no. Adolf politicians mu di o machi ya mo mfa mo na nyina nko. Say me declare me support the amasmasi. So tro kra meje ama no wo yare. Onya durusuru wo wie pe eno ano no nkrofo bia ye nkrofo papa mo nsa si fom on se me ka to sa asemi akobie nkrofo pono akobie bi nkrofo pono bebre obi su di bia ba se me nso sa o se me too nya hu hwe kwa po mo ko de Okobo nso nyame adom nkrofo share o mo experience e bia to da so ayi obi papa wo ye ne papa ni wie ye no wa ma nsa si fom ama waye me hu ya kranka ma amwane mpo wonde esi pa bebre me hu ya nka ma amwa no bebre me hu ya nka ma amwa no sisi akra me ku bi hu kra sisi a o ku bi hu o sisi a o me fon so kra sa me mo afi me bo no sa me bo no na obe me no so on na peke nyoma bi no de pini me sa na akwakoye te me ku sisi an sa na akwakoye I see nti say nipa nkasa de ya odwen ho njaje kwa me Taylor ono so sa wa yi obi papa ma nipa na ma na nuni ho sa na te o obi a especially omo a obeku ho pa ma se we dia me boa no no wanya ba bi me free makoma mu aboa no omo kra no omo na be mafia mafia wo no esi pa bebre me say Adolf me ko soa Adolf ni we no ni posters no na me de nam me chen video aba ekurasi video aba no na me de funfam na me de atare ha Adolf for assemblyman edi Adolf be ye me campaign coordinator kra ye coordinate kwa benya ne mpotem ho no mu ne na musu awurade nyankopon njo Adolf wini ye mi fie kwan kra ayira no efiri ho na me se me onipa bia ye ne din poli edi animu politician se me de me ho to form me ye dede me wro me ho amapol wo obe wan say si form politicians amankofo nsa si form kuro yi mu no eja dia aka ne dia maka mufo no muni mu nkomo afia po moko de nyame adom bako de radio ase nkofo na share my experience no onso wa yibia man say si form on akoye ni pede onso so eden ya obenya experience ni bi but we ya dia mo bi expect say obe yes because he nipa to we ya dia mo bi a expect say onipa ni pay back aketua no osoro ba say Yesu da bi Yesu Kristo kura mpo sa nkrofo bi yare no na ko hwe animu so omo beba ohwe animu ba ko pe ne ba no say o mama ba ko pe ba ye no ni nipa dua me yi mi o sasa ye nipa mi o na mo nsa mu me sa mo yare ene mutumi chia musumu hwe nkwan enti mo ma nka hwe ankyere me Yesu Kristo kura ne ho dwiri no o say mi o ti edu be bia na nipa suban ne de erade hu ne ye mo obu atumi say danu ka wa mwa no a kanu no but obetumi aye wade ma obedwene say
tia so mesi me boa no na ya na sen Kofi Kinata nyoma to ye no because wodi a cheso papa ye pa de unye bi but eno so nche se ubejai si unshira no kwan ya beko so aye papa omo beda ya sio man ya sio Ewurade ene hire nipa but omo de ne ba ya na hye nkran Ewurade hu ye nyina mobo enti ewura political season obia ntie delegate no enkun ho mfama politician bi okwa obehunu ne bi ma gise mfie nan oba won ne strike deal otiase a fine one tiase a onko ne ba bi nso nko ba bi minnuanum nsantrofo sabre yi udi agro politician bi do be twa nkwase awura unyeru ubate o widie mu se ye de watwa kwayibiretuo o cheze de de watwe bayire wa agbugburoshi wani na ho Krista sumji nkai kwaku yankomra yankomra anopa nonso about community aduonum nsia yamatiefo ni na chuma makwa babiem de ba Ahenkan 93.3 FM so ene ye ukwada ene eyanti akwa afra kuma so ne krada on de okọ ye de atiase nti hu ne kakra wapone bi amayen de bonka tawdo abadwa so na poso ntete hu ene de ba besom ene anopa yi de me de sha se ye the Ghanaian publisher de rubokrata ne bana caption de watwe ne kase pa all chess obi ampunani ya ne ya hu a ohun no eye owura John owura Samuel kuma Samuel jinapo owura jinapo mfoni na dan mu sei na asema papa eka ni na ne se aban ni abre papa abo Ghana nsase mo ban titu ni kwaye no o se Ghana kwaye no aban ni abre pa abo ban se yibenya bia si wono ma yenkose ni nanya ne basabasa ti aban ni abre pa osofo hwe nsase ensem so na aka we akire Ghana for owura Samuel jinapo na edisa asemi tudwa ewo the Ghanaian publisher de rubo kratai enim yeso ko sechere afam plains NDC amanyuko wonum no asia hene ne atu ahene no womna agibum edi owura Dufo Junior echi woma agibum edi na chi a ehun sem aba yesim na shop jefie nso age $750 million project bi atum woma age sa project na atum pekrata ebito new project cropotia parliament age sikabotin $750 million nso atum no yesi asenema so across so mraship jeni odminya for George Kwame Aboaje aka Oluwa na ababe cheche nsemu pefefefefe efa captain Koda ene excavator on sensem saga bi ebeto owura Frempong Boaten amanenim no owura Oluwa yesi wababonten ababechirim the Ghanaian publisher ena kasa asemi ya odon nsem aba na mami Gertrude amampani aboni din so me chief justice no yesi enche oba be covet oba koshia okoye vetin okoshia vetin committee no na wo matoto na no ahwesa mpa ni mu odu waye krado so be chief justice adwuma no. The Chronicle double cratano and I did to us so the amount yes, what for was share Ghana and Sase, and your body and a pass war, what the hassle when you for some wabujinapo, what the Hana Walker said Ghana Hanu say, no, I idea, sir, walk diggy, Asha say. A former good year yet to no quambon so Ghana quite bread to our drone. Yabashana or maternity, or say a human den partner so. Wamo bam homo de andra do muhia na forestry commission for a report to be omo de buy de ani achemo dan ya da danger say se galam se ni kwaso papa e wa achemo da di ka ho na ya sodo ko red ya che se womo so mo kwa enko ya no ho nsam so ya de atowa no mo papa kire so behwe na se ye kwa ye bretu omo se no no wombetimi abibia fa no makosa ntokwa no afiri ho sanso ena mfimfin ano mojogate wono nso shaboni ensempe wa woka de agya sabketwa se yese ye prayer unso pribi enye sa pa de tumi emu ode pa nti ye pre tumi a wo ma me kura kone kokun no fa koto tumi
uji tumi ni wia na fwa kwa jo maame ti papa da ha ya washa bwa kesia bem waso no obetimi ahwa ma Ghana yesi kasema gina brane na Ghana kɔ nanim pa enu nti tumi ena ekasai enche hanu mwaso kuje tobla kwa ene owura kusi buafo wamu case no National Cathedral case ya ba krom haji he yesi owura kusi akwaji sika bi de ono ani pa ba ko didi mienu akwaji sika bi e National Cathedral ene ho senkaye ebusu asemi wunim dada eji he na asem no kopie mu court krama ya de court order ekoma okuja twabra kwamo ode ne na gboto twene se nya ho ena eso mo de letter ne bre no na kunche asem no kodi a asem dibia no ye buwa wie ye na se ebuwa towura kusi no ye ho nsem eda hanom se ya kratai atwerede abase okuja twabra kwa amani anko akotom no sese wa patre afri ho ya ho nsem da koto nkwambra no ya de se we sign ho se ne ho so sabrobe esanse enkrate ya tintim ditia no krade se enframa bi wo mu a enhyeda anyi enyina so papa bia ho nsem eda ha no akratai enso ebomu nkyeremu wei the Chronicle Delbo Krataro. Dem de to so the custodian. The rubo krata the custodian. Asama make us a parliamentary project bi atum no. Odo onsem so asan pie krata anim. Oso afọhwe Ghana ehumasuya so. Odumnya for doctor yawo osei edutum. Papa eche se ye wo nuane papa ye wo nuane ankasa ewo entoso schools no awudrum. Entoso schools no a school for na gum ni na no. Ese nuane wo ho ya betumi didi aye abonso kama kusua de amana wurowura tim babia ti owura dutwum yo so afọhwe humasuya so sei sisi de enuane wo no kama ema asuafo no ewo SHS mu. The custodian ameto asui Private Newspaper Publishers Association of Ghana. Private Newspaper Publishers Association of Ghana. Asoma monso kan say go for bi din sem bi fole oso for hwe Ghana man bonsem so. Onumnya for kojo oponkroma. Eno na sa ekoya ba bonten se o. Ensem de fole papa ni na no sabi ball bi kra nti mo ma boato atwene ba bi so mo so sansem ne so kra. EIU so aye nhwehwemu di ababa tudwa se NDC amanyoko no se wo mpaniye pa pese party no ekonanu no mpeso mutumi edinkunim dia nipa odi NDC amanyoko nanim ewa afimpinu ne aduonu 2020 abatum no wo mo sesa sa nipa no anye sa dia no kra ba kope ebebu akam the custodian na EIU kasa asemi ewum the daily guard the workrata no guard ena mede to so ediama we say parliament house say na no that say si putupru announcement bi ba ya say parliament ko fashion obi omukọ ahomegye mu no ya so omumbra mbe ya adwuma enro da no omukọ ye na kwa omukọ ye nyina no enioma bi na jom ko tintim so krata etuo bi ni sikasem bi mekire loan ya kwa bobosia enti wa mugye bosia maku nsia na 2 more ya parliament approves 6 loans ya tro ediato kratai animu ene anapai na swafo wono ana hwega na humasuya nsam so owura ose dutwum wada ha se no se se dia nyamia adom stem na aban abebua papa ema humasuya afane ntoma papa efra wo krom ha eno so abasoboni gboza ya woje ewo krata ya ni mu anyasem keto akura atuwasiensu case ya dia kwode kobra afa dia atani general so abrante mfano nkoto prison ana de basemwa ehon nsam so ya twani mfoni ede atowase na asemu ya twrade ase ha no so ne sana nado danko akufuado eni ya sekia assembly plant bi wakwa bia no kama shrepe soko ayufro dondo yakwa kwatia no enrada no so ho nsem ne ho
entroye nyina da egu kratai animo na yesi laser fever bi so ya je ne homena ewo omanti aseman Ghana munti Ghana Health Service for na ebo amane nti ya na wabo ho ban enche hanu mwanso Ghana ene Japan yankita wudie no kratai atwere de abase te se de yakatum se ta Ghana ne Japan enkita wudie no emu ye papa just Ghana ti agro na se na Japan for so ti agro na se ne ye de abomu eti ahonsam eno no wey aye daily guide Delbo Krata no Dem de to so aye the Daily Dispatch Delbo Krata nes ya tia si di mu de nyandi ya nyai dispatch nso de o che ne se owi abugina pasa aka se ono se bia se mo ka no nka ndwa na num nka ntutu no o se aban na ni abre na kwaye no nso de won bebo ho ban papa to a fa adwen wo beba kwachi nkusi obetwa kwaye ni bi ne gina ye na mo nso bapa Ghana man penny His Excellency Dr. Williams Kwaku adodan Kwaku Fuado na nado akasa de opanyini kanina na se na ban no abo enwuma ho ban na ban no sika adwumafo wo mamu enya no wabɔ ho ban ɛna o kyerɛ sɛ tax payers money no to a wo mo gege no emu 56% o de atua ayi adwumafo ka bosomi bia ɛna o de bi nso atua allowances into mampani ɛna ɛkyɛ ni nsɛmu pefe ɛwɔ the Daily Dispatch de Krata anim ene anopesi wabɔ nwuma ho ban sika nso ɛba no wabɔ bi ho ban ɛde bi tuatua katua ne allowances a ɛho nsɛm kratafa to so mienu the Daily Dispatch ɛbɔ ho amane yes Court of Appeal Judge Justice Ofo opanyini akɔ bie library wasi library fofo kra ama adanfoa kro no ɛwɔ nkrampuni mantemu a kratafa to so du baako the Daily Dispatch de bo krata de ho nsɛm abantansi ajudge for montan nyanya nyoma nche Justice Ofo waebi anomo ye ne yente ene mu nsɛm aba no the Daily Dispatch eno no Daily Analyst Delbo Krata no na medeto aso ntwini mienu wa ase gbungbungbungbungbungbung to set time na ne yakwa Sentagates Girls Boarding School wa chimso adro no ene ema wo baba ne ye bo drums ese wani enya se meti aka kire wi ne ye bom gungungudugu na chese break time please ye yam fadoma ema mema ye bo drums tita drums ni bi ena ewa hai na wa kire de abas won wo nsuro hu emfa hwehwe ani mu ntron krata eti asem bia wo ode ba no ode pinti surobia nka ho na fe wode no krenkwa na eba ntitie ya se wiase nyina no ye hwe abo press nya peso enya sika o peso press Ghana samtrofo ni wiase nyina ensamtrofo da ubofo nyina ye hwe ne abo ho banti ya tro ede ato hanom ya no kratai ede abana nche hanom amami ananu ada ye bo ndidi se won be ye temuafo panim be hwa tentere ne nsem so no mami geti mami getu de saba araba esaba tokuno na sem na mi kan se ya appoint no as se kura ye hwe ndim se be kwa akototo na no ma tenamidu se waka no aha ma tenamidu so atwe na no ten ya watwe na no ni nyina asem a eja wo tu nyina ne se sa new chief justice wo be ya na nado danko Akufo-Addo aboni din e kana nado danko Akufo-Addo nhihya ya bone ne hu bi ni plan A na wa plan no game na opese gumbe no opese wo Ghana for 2024 no ni nyina akeka ho bi enti no wa pa ma me fufuro yi se wo mbehwe na tentene ne nsem enko nanim oti ma tenamidu so ete ya no mo chese wo kasa lecha ma me so da ha wo sere so mo na mo ble asia ha no mo anso kiragefo ene Ghana Journalists Association for ka bachiri mu ya eja ya media ho nkomodia ena wo mu edie media ho nkomodia ena wo mu edie owura kusibu atin case na mekan ye no epiem wa ha sei etisika anka wode tro okujeto abla kwatiri so se wagu ne hu fin no sika na hye sika no ahye 10,000 Ghana cedis no ahye koto se asem no ohunu mu ye nipa no otro na asem ba e na kra mpo no
emi so won hye dan tete onte ne nyoma si ye di no court abrosko to asem no ho asem ya twere ne bafu e de ato anancha no waso yese aban ne so wo behwe na eto ahodro akese ebubu dambale se jegejege e de da sanitary pad so no wo ma hwe aye hu bibi wey aye daily analyst de obo nkrata no the daily and dem dey trust here daily graphic de obo krata daily graphic nso nsem odi aban ya burubu bebre so ya burubu bebre so de all kan ni na ene say sese galamse no wo mani abre pa wo say wo yo so mu tusu sa wo mu kutia galamse no oh ya nyansa se be 4700 acres the way hectares na say hectares no so sin acres hectares so sin acres tina say yanya 4700 hectares asase a wo ye so mu ku atia galamse no asase a Ghana yetumi abon ba free galamse for nsem edodo eno no ena afi 34 forest reserve nso eno nso wo mu che say saa kwaye dudu we no wo mu ho aka enam galamse nti ena mo san che say cabinet no wo mu ni abre pa ya wo ngusu wurewrem bubbo nkrofo mu ne de ekeka wonti no eni bre da so gina mpan ja da so wom e wo galamse ekon no mu daily graphic de obokrata ena ebo amani nanso mode to nipa ode ba so okwantia so a se na ni babre timo akoka na nado na se galamse fo mu nyina ye mutumi ye video na nado he ye tunua no maso bete mo bete en kapa timo akoka na nado makobre ni kru na nanso ani abre pa ena owura abuginapo ene forest commissioners bi ba kumfoni da se ya wo mo kasa kyerkyere ensemusa yese Ghana mampani na nado danko kufuado wakwako bie kia assembly plant no wako bia no omanfo beka ye nche bia be ye mfinsha kakra bani ena aban no wo mo ko kate so de say wo mo behihye kia kasi ya kia kasi wo mo plant ni bia no mo factory ni bi ba Ghana amom ko bia no yese o ye free dwumadi ase eno no mawie bibia aban no akobia no say afidie de wo mo hyehye so mo de be ye cars wo Ghana no kia no wo mawie a daily graphic nso akofa won amane ni bi ede aba ene anopeya mabum ede akire Mama the new crusading guide the obokrata no ento aso enfoke the daily searchlight the obokrata no ena mede to aso ede ama na abuginapo yesoafo a wo hwe Ghana nsase ne obade ne paso wasi no galamse in forest zone wasi galamse bia nkoso ewo kwaye bretu odim tie ho asem so eda ha we forestry commission for ena ka say so I don't think far say okay ebia baby ehia krata ino otro de baye na asia hanom waso TUC for ka kire aban ne say wo ma hunu se Ghana peni ayesi aye break na bebre no afra aban no ti won nhwepu ne hu ye won ji sane nyoma no won keka nyoma mbom ye na emwa ma economy no engineer brane TUC for ena ka kire aban no Kia vehicle assembly plant ya ba bedua bi ewo Ghana ha say no ho asam eda hanom na nado danko akufo ado hye na tade blue akwa bia no twere kama ye ho nsam so da ha na gawufo general secretary na ka say also one day wo ka say agriculture efuom adwuma ye no o ebua pa emo oman bia fa nto mapapa fra tiami ani nko ho papa eno so ho nsam eno no wey aye the daily searchlight ototo ne torch no di ohun ye eno no dem dey to aso ama aye the informer the obokrata menka say the obokrata ntete ho na poso wan kan 93.3 FM di achi Facebook and YouTube search Ahenkan 93.3 FM na yembo aposo no enfema ofefefe Demi madruso eye the informer de obokrata Ghana mampani na nado say ono ne dadwene ba ko kese pa ne se obehwe say asomdwe ebekoso ewo boko eno na asemo mampani kan ewanum say attorney general so say galamse ko ekoso galamse hun sensem ne enwo santene ne de sobo ede bonkrofo ni na se yakotubi wentubi o se de ekoso galamse hun ni na no attorney general say yemfa sobo no embo asemdi bia odre wo memu
wɔn ne mfa asoboɔ no mbɔ wɔn paa na wɔn ɛka ho bi na galamsey ho nsɛm agyensɛm no TUC Trade Union Congress wɔn aka kyerɛ aban sɛ sika bi wɔn mu a ɔde kɔ asɔya oduro bi sika bi wɔn mu a aban ne tabiri free taxpayers money mu ɛdeɛ nneɛma bi a esu ni mfasoɔ te wɔn ka kyerɛ aban ne plane fa sɛ ɔnhwɛ nyae adɔmo kasa asɛm na mampani tie adwam ɛwɔ bɔrgatanga ɔmo gyina n'anim ka kyerɛ ni plane sɛ asɛm ne kuro yɛ ka yɛn to sɛ bi ne kura nso deɛ ɔka ho ahi nanso ɔka no ayɛ free te wɔn ka kyerɛ aban ne plane sɛ sika bi wɔn mu a ɔwɔsɛ no sika bi wɔde kɔ asoyɛ bi a ɛso ni mfasoɔ ɛno titi UC sɛ aban ne nyae onyae na ɔman asomunwe no na sika yɛti ho abeni no ni na ɛto ntwa EIU fo nso wɔn report no na the informer ɛkyerɛm foforɔ wɔn anom sɛ wɔn yɛ hwehwɛmu no wɔn atusu owuradufoɔ ɔsɛ wɔn de mahama bɛba deɛ nkɔmfo owuradufoɔ mum emra wɔn de owuradufoɔ ba ɛbɛboa NDC party no the informer anɔpɛ Yanto aso mede Ghanaian Times da obokrata no na eto aso de amawo na Ghanaian Times no woden sam aba papa eden sam aba na plant ya yakwa bia no yi ho asam da na nado dan kwa kufu ado se hwe West Africa ye beji eni o ye beji edi papa ade aba eh adusho gba mia na mde ba ye mia na mde ba eti no ebeboa yem papa ye ho nsem so eda ha no sei na Forestry Commission for CEO da ha sei ya wo kyerɛkyerɛ nsem mu mining ene tumi krata ya omode mema enkofo so omko kotu fo magudie wo kyerɛkyerɛ mu ha sei ya krata nso atwerɛ ho nsem ede aba Office of the Special Prosecutor say no Professor Frimpong Boateng report ya wode aba efa ogala ho no wo hwehwem wo hyene space pa hwehwem kwa yumpena wo be hwehwem a doso mu anti say adwuma ede ama no ya wo hwehwem a se kon kwadwo ponkroma ni din pie mu se yampa se nyampa se oluwa ni din pie mu se yampa osafo mafu mu nyina din pie bubi se yampa wo mo keka ho nyina papa ya ne tiati a ananu ni buafu ne gidi a wo kyerɛ nsɛm gabi o kyerɛ da ku mu nyina wo mo nso ye behwehwe mu nsɛm ahwɛ se yampa na se enyampa eti Office of the Special Prosecutor investigation a wakwa ye eno so kratai atwerede aba Ghanaian Times na Attorney General no wakeka bia kyerɛ Ghana ye court ahodoro so mo so dua boka ho enti na ogala atrete na kwaba mu atrete se yam to ni patri hu na wanhwe ni ya ubetu we na oba ni tri hu nyina ya yam tretre ensu ogum kurade na nyenye na honyanu anti wase galamse na tretre se yam no siga nhwe ni ya ebekunyan wo krom haseti court so eto de bia nsam de bedidi ho mo nka ho nsam hwe ti wo so ka ho bi ye no so kratai atwerede aba we ya Ghanaian Times da ubo krata no ye de asi okay wa check o same no ma check sa me ma check me de bibia de dem afi wa check o de me de bibia de dem ma check bibia de dem ma check me use numbers 3 MTN yenu Vodafone baako me use 4 aba me nkwa mienu se ayi nyankopon konokra bo hye se wo se mo na mase no se po no ahia enti no me sa kra de numbers di bia ka ho me top no bibia de dem obi amfa Ghana card debi obi amfa nkoye hwe asa mo ma fall victim na no so oh yeah sure okay enko for complaining okay yes but na me bisa madam fu bi oye IT expert udi agro bi obe wade sisi ya o sendi we bi baaye na bi mo ka se endra kwa na ye kran so ye ka se ade na nka o mfa code no ebi mba na nka uhu se obi yusu number na nka won so eho no ano nka wasen deactivate ana se we delete brofo ne doso ena oyi niema ode niema magmako 5 ena de maame or say 1 if unknown
phone number or numbers have been linked to your Ghana card, then you have to go to the office of the network provider with your Ghana card and request those unknown numbers to be delinked or deleted from your Ghana card. 2. The danger is that if the NCA introduces another short code or system for people to delete or delink unknown numbers from their Ghana card, someone using your Ghana card, someone using your Ghana card can sit in his or her home and easily delete or delink your actual registered phone numbers or number when he or she is rather the thief. Enti ochirechire mu sei na memete ase kakra. Say no kre code no almost had beto abontia hu say ope ade ato abo no so pe baby obehwe agina. Enkofo abin wa itimu. Papa. Na no obi am bodien code bi a yesi obi I tell you. Cyber security. Enkofo abin wo itimu a. Pudi agura de o de be wo. Why dwen so de fasro no. Omo so de be fa fam. Enti meme ocheche mu se meti ase se okay. Se uji tum se eye wo phone numbers ne ye wo dia, Ghana card ne ye wo dia. E wo se wo call office ho. No mo ye ma won tisa na ka se o. Omo fa code bi mra. E no so ne mu do sen na code yi omo betumi e dia ya adwuma. Aha. Enti wo na na abrewa bi o papa akwakra bi. Baby obetena ye code no hwan no kra obi kura ne san ko dia ya ma no. Enti no ko omo office ho a no ma ya ma. But I was here consider say Kroya will call so I was say a camera in Quackra could and going. Only that can't once me. Oh, network in your own. Oh, and I mean, growing network in your doors. The big Bakua or Frew my the home a mania grandma piece for. Amakrum. Sarum Freho. I don't know what yaba hono. A cinnamon so side one, yes. But more than Chambo district. Then Chambo into Obi wo ho. Na die numbers bi wo so a. Obey any day. Achoba. I think say Sabri no say telcos no. And so far adwumafo ni bebre. Na omukoko villages ho no. Na omukọ ma wom. Re-registration omukọ ntine ya mompa ese bia we so be. Na omukọ ye mfa ma wom. Ade nse de na muntimi ade musimo de clear ade we every system no. Ti aba na sign ye sign another fault wo. Hu se ade bi a eguso a ekoso no. Oye kakra no ahun fom so. No asiesie. Oh, there we nyaka. Okay, e be card ya ma. Akọ nkurasi a. I don't need telcos no. There be no telcos no. Telcos no. No, enko budget ho. And I say come budget ho e den a. E wo so mo so bi adwuma me ye bi. Nti ye nua no mo so titi fie yi. We krampo ya no da adwuma. Omo am ko gigi susu ya yi kusi ba kire se e wo so pe guarantee bi na. Sunday market order. Oh, say on enko fo yi say. O to asi gira ye dey. O to asi ye dey. Ati 50. O be na ntisa. Enti no omo pe adwuma mo nye. Ono bo on say de om de faso na we mu de afa fom no. On say de om de ni edin ye koso nim se na adwuma no no. Ti sana nka obia say o ye na adwuma o. Na onim strategies say o mu use. O ho no mo na number bi afrew. Ofrew a no abisa wo wo covid pani ni bi ana. No de afa. Enti o ka say wa wo bi o so okay me send you code bi bo mame. Enti ya ro send you code. Ayan san so say covid buy no aban ma adwadifo bosia. Eno nso mo de ye. O mo de no so ye. That is see akra. On de no so ye. Enti no mo so register no. Obe fro say o tre so piska say. Nti o jeso ani o say ena ko send this kasi na men send ma. Obeka obebo odin abo amount but amount no na eya amonye smartphone say eyampa say oye credible a obehun say sikase na atwere but ono ofro be bisa say o twere so obeje sen na o waka say you ready ntino ko sani say ni ansa ne ma no so obo figure no kra o twere kra bi obetimi a mistake but once we pay scan ntino na first card ye enye dangerous
What? Oya grada. Oya grada no First cabbage saying. Oh, Nye. Sa first cabbage no. but still omunya nkofo atwa omudi o. Oh, na ne dia na. Sa no pe ya ko bi kura pe enso pesu atwa mi o. Say the Ma serious. COVID no dey ba. Wa send code bi. Internet say yomo omasa de strategies ne dawson. Say ya de yomo koso ne I'm very saying data bundles no. Nti ube hunu obi di atum 8 gigabyte ube 20 CDs. Ti say bia Say Facebook no dey go. Say bia ope 20 e we ska obi tia ope we ska obi tia. Ti ya na madamfo ba ko so bi twa gi bi enra o send 100 CDs. O copy data ne bo ofo. Dam. And to almost system no. Is that there? Strategy na aso funu bebre use no. Onim say the system na eko. Onim say dia. O read the system no. Yes. O dey be beating for. Akwa ba akwa dey no. Dia go beto ayi fry to. E be hwegu anonte oyo ayi mbotum pa. Akwa ba ko use ayi I'm friend saying Bob. Sa Bob ya first pa na use yi. Ni round one ye dey practical school. Yes moja. Uso ma ye ba ku bia ba o de count sakra no eso o de eto no count sa say ya Na say ba twu moja Ghana university na bi na develop yon o Ghana ha ya cause me kai o don e count sa say create mi so na mala mbi akako fa bi e na o de abetena TV so o de abetena TV so e na o ye nyina aso o chanti bi no nyina o de fa o di ne nsa fa se no so akwari se oboa me meto obobu ni bi enie o do nsa ka e be so ni hwe ti bob na so e na ye de what was wa ben akoso mu na ne nsem and you must say ya a trick you know to one what you buy do me ko try kwa insha de so what me my light to so I go for smart pa udi agro betwa di de bia o pie ko bibia obetena se fa ho adwen I tell you enti Ghana wa adwen yo omo dwen chen yen mi do omo dwen obi opese obu fa so no odwen chen wo yes o say me pe genuine kwan dia yi enti nkrofo bi se den na che se ya mo equipment ene akade ne de ekeka ho a omuntumi nya bibi mo man no ano muntumi nya bibi no mo ankasa ansa mo koma no ope quick money ayi yeah ne sisi wenya 100 cedis ya ge ya no dem wa je no kwa ge na no dem 100 cedis by this time unso wanya 5 pesos bundle endo ko obetwa me hwe no me ne ko bi ke yi ada roma o ono mo na epushi me so ye na hwe no no de onya bi take out data no e fa na ko no so aba ya twa ga ne ya 100 cedis to 20 mpo anse to 20 ansa David e ma de ye 100 cedis do for de ba ope 20 gigabytes ro dia ko TikTok I want to try 100 cedis ya kana gu form sisi a we twa no owie ya no send message say onfa code bi mra ono no send in code bi onfa mra hwe abusiafo obi obe Fro say ma send you code bomba me or yes scam obi eno one be send you code say bomba me e ba ne send no nim code no omo e was adwene nso kɔ hɔ say okay who want me send code ama me unim ade na ne wo de ye no mfa nye na me nsa nka ma wansa how ya dwen kɔ hɔ obi a obe fro say ma send you code bomba me pa che oboa who send man na wayi o number ne say o WhatsApp a na wayi afiri ho say eye settings na waye o oguso o yi wo number na afiri WhatsApp ho and I say wo register wo WhatsApp na omo send you code 4 digits so ati say na wabo nti no wayi waduru sa stage ho ohia say wo be authorize na fi wato aso nti wo send you code no a won so owure fi hu a wo bɔ ma no a pa wasasan wo shebre ba ku bi kra de o send message ni say obebo group no no wo mu so pepepe me no wo group asomasi mu se ai WhatsApp group o
unse nkrofo messages ni de nkrofo e group ni mo no unse dɔɔso o se e dɔɔso kra me kwa mbu afu o so no be din konkonsa say strategy to adwen kra enti obiara cho say ni senti no ye pese yen ya ye ho decent no hwe no ye kriti yen group enti me send code bi ama wo boma me na me fa wo nka group no ho a group hu hia went group hu hia went o di boma na pa no ayi wo free WhatsApp no ono no use ono no de no na o use di nti wo hodo mabon se yi remit de word remit yi bi na wumfoni edda chire wallpaper ye de to so sika bebrebi abekeka keka ho so wa wini den no na juma mu di no no mo de wo number no di nkwasi asem enemre mu a enkrofo register o sims card no o ma wo mu ho akyerew enti e wo se ma ye ni da ho ye ni na ho na WhatsApp nso WhatsApp hwe na sa wakwa na mo sha ase Facebook na ya me hu bi o se sen ne ma me na me na no me ono mo ababa wa fe bi me send me code bi ama wo ya na wa bo ama me why ebi won so wadanfo na o friend Facebook omo ta use e ma picture bebre no ya no mo nye ma o bebre mema ya no mo nye ma obetwu adi na hwenim Kevin Tate abesi so hwenim obetwu adi obi mbra na obeju obeju sa enti manager nso de na no atum bi ya NB da bi enye no but ono de o se eni ti na de bia o tai ka se say ye wo WhatsApp no ye wo two-step verification what's all ye kama papa my ye media pampe and so who you so abon two-step verification and then say bi won ma who you so abon say lock atre bossa code ni say me wan kasa mpo no who you so and say dey na ye dey ayilem kama phone kura ye kwa ene ombebu afaso so kwa kama enti ubetimi aye me my me Instagram de my Facebook utimi ye Facebook nso na wa ye WhatsApp and we the code na ya na na settings settings nti ma me hwe se me hunu ni simple kra wa ha nti ufa wo phone na wakọ ubie WhatsApp na wakọ settings okọ settings na I don't know say me my me dey under okay na wakọ account okọ account a ubehunu security notifications change number wo ho enko ho kra na fe ubehunu two-step verification no aboso oboso a me die ma yenti no o ma teke wa harada nti menye ya anka turn on so why o there se me da turn on ani nti se wo turn on I was all turning on okay te wo nya bridge bibia na ba no lock WhatsApp no eti wo na be ma code no una be choose code up nti sa code no re feed ya jese no ana nso dem re feed ade ani da bi I was simple code dia ya na me refi 1 2 3 4 5 cra da bi enya simple code nso sa simple code we say mu odin kaka me the numbers ya say numbers nko no yes numbers ba me ka say me more simple o che say more simple say simple say bia fa kra adwen so ka say da bi enya simple ana wo use ni sa ka wutirim enti me ankasa kwa na me de me ho de me WhatsApp no ewo mu a o mu yi me free ho na ma bisa me code no and now you say and any 3 days omo yi me free WhatsApp no so kra and omo say me sign go through the process until me sign here say they are fail na ma download the WhatsApp na me here no o yes say boa pa two-step verification ko ho na kokko ye wo settings wo Facebook nso wo Facebook nso so wo Instagram wo ba bia okay kokko ye na wo yi no nye pampe ewo mu a nso a wa ye awie no ewo mu a san ko settings ho biom okọ settings ho biom a we dey me chen ya me kire duro okọ settings ho a unse omasan dey another one aba QR code anani anfa okay nti yes wakọ settings ho baby a deep ni wo no okay unse yi bi wo ho ma say 4 ayi bi nti wo boy no so a wo bo so say ya hwe ya wo share ayi ni wo ho share ena ni nchen ho no dot bi wo ho nti boso dot ne so wo boso obeka ade na akire wo reset QR code nti no aboso me ma ya me de dada
my editor say the previous QR code has been reset and a new QR code has been created. No aboso. Okay. Inti me reset. Obo so aha. Te wo mu anu wa ye. E wo mu anu wa reset no. E wo mu anu wa reset no. Say na obi ntumi hack o. Emfa ko di nkwase asem. So that say Dia be abrabo na ye. And we understand automatic new one. QR code about. Now the abo wade ho ban. Enti so omo ni ebe wi ayen so ye no mbe pa. Boot for boot. Emu anu wa pe IT ni bi oye obi wa bin wa IT mu adamfo. Na do ho ahyehye no. Enye se wo de ho hyehye no kwan boni so. No kyerɛkyerɛ niema ni bi. Because omo aboka no makotena university dem ni akyerɛ wo. So that say but wo mu anu ma na kyerɛ baako. Omu anu ma kyerɛ wo mienu. We ma kyerɛ nkrofo ma kyerɛ tiefo niema mienu. Free. Nti omu anu so wa ye. Nti sa de a de bia ebebu afa so. De bia am wani ada ho. Wani na ho. Eno so ya de ahu hia pa. Kwaku wo ye o de no. Maye wie QR code maye wie. Thank you. Ntenu anu no. Emu aye den. Mami na mase ya. Na eja ye ntoa so. Ewo eha. De ubon krata mo boso na abusuan no atwagu. Ye de asi ye toa so. Na afei ye de enkomo no ne aka ni nyina nso so de aka ho kama e de amount. Ye bekwa homa no so sisi ya na afei yakwa kote enkomo we free ho. Ye ni Owura Benjamin Akutu, or head of complaints and corporate affairs, National Communication Authority. You didn't go to change and come up. And you tell me, can FM senior match? Pastor Major, so bad point of correction. The head of complaints for Consumer Protection Agency. Oh, okay. Oh, okay. Okay. And yeah, near Ochro Bremen no na Ochro ni science here that's in CC. Okay. Open so can be. Okay. Best na nsanie na mo de betu dwa se mo de code bi de ba ye de be check yen same cars na hwe se a link it to Ghana card. Ever since I'm rolling it out no as a complaint be bring na ba mountain so a ebi mo kire se obu ha use two numbers pe but o check ye no numbers fufuru bi aba be ka ho wadaroma e de obey na e ma sa ne man esi. Me say rules and questions, interplay. Let me say I mix it up because me working for the Consumer Protection Agency, many will produce a kasa. I am a kasa for my CDA. So about 6 months ago, that was sometime in September. The year press conference section buying any ministry any NC agenda so say amount for Wabonten almost on same cards I registered that. Nti ema ye adwuma mu pani e Mr. Kofi Kapito e press conference kese ema ye draw aban attention ba so nti obi be kan your mind na ye hihire said you nyansan so ni obako fotim nti e ko ba ne se necessary omo ye nhwehwe mu no mu se nsem na ye kan ye no kra because me say e ntwa ye se wo ho na ye ya fail se obi the number we akwa ko di bone na ye hwe ye no na ye we bi akwati mensa na se Kofi Boache o da idi na da so na bone aye de sem card na akwa di ni ho hwe ti edidi mu na o ma ka se o mo de short code de ba na ya verify but to ye ni ye gidi se ye o ma ye juma na ye nya ye se bi ye nyina ye pe o ma ni ye nti se bibi ni a ye nyina ye be nya aboche na ya pe kwan a ebe bo a obia na ye nyina ye ho be hin han ye na ye nyina ye tumi abo ye ho ban at the same time but process how they share from the beginning no you move be who say ka omu nya aboche a border consultation if possible put and accommodate other forms of IDs account who pa ke boa chain said ya no Ghana card kiti ya akofa problem na aba ya san gina be bia yigina. Okay, na just say emu ada ho sisi ya wo no oye wadwuma e wo Consumer Protection Agency uni NCA sanity. Okay, what are my intimu raise our concern no NCA for so mu saying na o matu ho anamo. Me say anamo so ni mu na yegu a ye de ababedu baby a ye wo sisi but me say still there are more complaints and anywhere motorcycle stations never report and who was very disturbing. Obi o said you nam ne baby we need the bia the next Ghana card I register 17 SIM card 17
It is a system you can be back. How do you even get yourself off in the first place? This is also what I call service providers back who are normal want to because the nipa cards no one in terms so no to me a factor no more baby number no be no baby who would be a system you know because and also Kitagana card details or the year. So they are making minimum for what they must say. Matwa se pa. Come up 5 and you are registered to a particular number. What will be this kind of say number A and media, send. The can now you better fish. Now, wow, your original number holder. You could even lose your SIM card. You see, you didn't say baby agree. There's a say, and see for the organization from nothing there. Registration, baby, team to one or mobile channel, or my year boy, because maybe I am saying, the pass, hey, Namibia, registration now card. We also know that the network means to can kaka. Network means you can kaka and I just say, yes, if you go there, you need to register other SIM cards. Then it's very dangerous. It is very dangerous because on I'm now in India, you do identity there and about India. There's a quite now by. See, there you best and see for income technicians in Gumna. They're the boy in Anomoniana. Are you? Eti muhuni se omo abrichi sa yen data sa e wasn't komu keep my no emre wo ho no omo abrichi on. I say breach media won't mean for one angle because your data protection authority so and sana NI so more than sana telcos so agency or more there. The name no there you going say a duplication of the same function now. I could be in the app I hold the same no. And our courses are confusing because to me, one database, over to me, come on your details, in our fact, we did say, we am because yeah, Ghana card, we did say you'll be a phone number, a card database now. If you saw, not a bit to verify, say, oh, number, yeah, Ghana card, you register no high. If I win a link, if it's for new SIM cards, I baby, see a phone. And the year and can almost sanitize it in that almost because card registration to be to me like they say we do the super to capture the details. That's why you may be of the man and also I can see. Oh, at the end of the day, say a share funny, they should be devoid of politics or partisan because of mine I actually say the other war mining rather than for selfish, interest here and there. Okay, nti ebi mo kran so ka se I was say about National Communication Authority no abaso san se wo mo kran kokko fa code ba ye na this telling stories in so e dey ba bonten nti o say ebo wo mo abaso woni safo ne yadwen me ni o mo be yadwen kwan bi so efi se e kan wo madwuma ho sabi also be yen na dwuma na se obomode ana se oye bibi sonko a na ode abasobode e ma no but e shi ase no nanka oye na the footballer enzi na yebebo footballer abaso se bia wa 5 goals ana se 10 goals e wo tournament when dey why ade a afofo nturi anye bi na yebo abaso but say a problem na aba that's a yes now the short code aba e bi tunyama ye problems na kwan bi so ye bi tunya bo ma abaso but me dey mi su say Okay, and another adventure being so anchrophobia aba mountain so any ebi mo chese say National Communication Authority one more team developers are code ne dia ba we de ehunu say on number no whether a linked and as any link aden na omonsan fa code bi ma na say ko ba say uhunu numbers bi wo so na nya wo dia anka wankasa you can sit at the comfort of your home no nanka wankasa we delenke eno nso so mo amowo Consumer Protection Agency muso musai no a conflicting kakra if you say data will be an authentication and I say authenticity is very paramount paramount to say so what now we feel na say oh me no and I say you do and I register SIM card and you used to be na used to be it will cause system no so who ye no why no baby can you delete man na juma so we say it borders on integrity data integrity meaning that they cannot say because number back on na me Ghana card I register SIM card a ukura I register SIM card a mini kura minimo it is a Ghana card na say me Ghana card details na
maybe this kind of system, so I can log you out. So I mean, data integrity. Yes, Matthias, exactly. It's just you're saying about the one. Until say data credibility, no, you in the coding, you being to me, fiable thing, and for the income and say no. So would be delete you and I say would delete in a side, no organa card details. And you say behind the main side, see this one. I'm a client pay a man verification in your biometric. I can log you off your own number. And so now make it organa card can be the bonnet. So what's the matter? On a broader BBSSA and in the four account dream boom, not just NCA for will be on him there. Betting out to agreement, I can't boom now. Yes, you're quite a fast one. You're being credible. Okay, me were two questions. Me sound of your fan come on ANC one. Near air cosway, you bet me at train. NIA and swear room. I'm on my be in Sembiano. Meka say shut down for NIA for who say same card home same day any NIA for Juma day no different where you are buying a say ID card the sanka ye when you be or your friend saying ka maybe a passport your ID driver's license your ID your friend is a voter's ID and so your friend is identification but a buying some national ID which is Ghana card name the NIA put the mum NIA then is a wire Ghana card amount. The other quacoye was them and I say later on is a database on person boom. No, the Ghana card number the reference point I asked them. But then again to make us say National Identification Authority almost who may be a movie. Almost the NSO the card amount. So I bind later and direct to say the Ghana card no said you yeah, because you could and I say the school fees. That would be another function out of their jurisdiction. Yes, is to provide credible data, referable. I think say NTA no more marker or more tapping into database so more mark and the mobile data and be credible. Am I in I now unyin say it is incumbent on them say omobe ensure say sa card na ye be no ebe bibi to say end to end encrypted one sakra na o kasa about integrity data integrity ne sa anoma no ho nti your mo asede ye se so mo ensure sa me did say almost no ubisa almost say they can vouch for the integrity of the data they have but access is the problem why they want access to that same data and as why they collect it on the side or they refer to the primary data and who say authentic. Those are the questions. Those are the questions because telcos they or mudigi NCA ho and I say why ho they want a holiday no day yet. They want a honor so on NIA a cabo man I say or a cell NIA who say you na a part. I say one now. Those are the questions I mean say the teachers name run on the country so there will some cards you will never go on say you tune up a pass fufa ya register account huni. Na fufa na ye register ne they assembly they are the one that na some woman and so quiet they are fast they quiet the fast because that's the stance now here. Sometimes you go to offices and other places. What the Ghana card so one I said they said you be at the phone a just screen who mean the any pass there for you. It's akwenya we so na makacha Ghana ko so bi ambo ID card e se wan kasa oni pedia ti me se mo mo ID card fun ban especially Ghana card because one you careful obi be timi dia kwako di boni bi na hu ni ma tem bi ho hwe na ye wo ID card ntimi ye hwehwe be. Okay, nti my final question also so I don't know your telcos no o kwa register o Ghana card no sorry so o call link o Ghana card no with your number do go through processes kakra nti ye be ma wo de wonsa sisi wo mo afidie bi so eno achie no ye be twa picture na omo ahwese bibia afa pepepa nti esini den ho na obi nsusu tumi de obi ne Ghana card ko na onfa ne nsan konkosi saa afidie no so ye ntwa ne mfoni ansa na yaya amano ana I say, Jumedi Bia will be the case of human interface woman, dear said from so to me back. The Judy said, and also can who be seen at NCA for a could create up. The Judy also said, further to that, no, there will be other processes.
ɔmo betumi ase clean system ni bi because they need their India and it's media to that akeke me gidi e wo gidi pass further to first step no me taking ɔmo bɛsa further e create bi before fra e betumi ama sabi o na atade na yɛ so ne so se ye di kan ya so ne first one me gidi so ɔmo bɛsa de so ne foforo aba na ya san ehuhu so akɔpem sɛ ebenya bibi yɛ perfect na flowers ne de sɛ da okay ya ɛyɛ borders on the credibility issue you know because the system me ni hobby about the same nipa nya na fingerprint etumi the register sim card asem sɛ bɛ yɛ nyinaa sɛ yɛ find the answer onya sure say telcos no almo yes service providers no almo so questions be bre what's on be answer. I'm going to make us the whole process. We have to take a look at the whole process again because the only one actually over for na AI den kaka because me we who say nipa na o take data no and na oye some mistake na say obi fufu so access within the system and to me bypass the process we be ko far back pay money here juma we are human in some na be yes questions ne do so if you dey hear say nipa na dey ne nsa no ono ade so ne be so ne so kaka ka ko fin ne do say who be dia ye bi abenkwan na ye ya ye mu mafi nyina ntie de ye bi si ja so ma ye bo ase na ma eyiyi tell me say no hujuma na sector regulators no afi ase a omoye no aja koto ma ye na ase bibie ne ye besan ba won chen bi me ye no achia aja capital ma yen ma say me bon do fa ma ne ye da ma se pa so na akwanya mo da ma ya no pe ye nso ye da ase akire ye besan ba ho ne ye no abi DMTN ne ada networks no juma o mo ne ye di etimi tekọ ye nka hwe nkire wo ye ba be di no nso ho nkomo ma say wo fa me hwe mo enim se mo be fe me Yani Ora Benjamin Akuto ono ye head of complaints Consumer Protection Agency Ghana eni ye ne ko twetwen enkomo no wo mo na omo de ne kate across wo mo adwuma ne so pa Ira Capito na adwuma no ye ne so omo de ne te se MTN fo adwuma omo di yen wo akyem dan ne mpotem ha yi obetimi akọ akoka kire wo mo e bi kura no kokoto aduane okoto aduane no aduane Ira ne yanche no ho ana oto aduane no di wie ye no ase wo yem wo yafunu wo ye nya ha obi ubetimi akọ akọbọ mamane omu be ginam se ne eye court kra no e de omu be kopem bra wo waso mu bedwo na yen Ghana ha na de ba akọ ya na ehunehuna yen ye pasem sura asem jamani nka ene ye ne jamani nka Ghana ha ene ye ne o ka se wo ne ni be ginam atwe se o ya chimini na ka wanya chimini ni onya den won trans ni ensisi no da bida but momo de no so ya montwe manso ehu hia amumu bebre manso amotwe ne hu hia se ne bi mu atwe ama o ma de yabu yi ene ye de yi age ho nchensin age ho sa manso bi sa de ya ne nye ye twe manso abokuru abo man de ya ne nye but se de ya na telco si ye no twe ho manso ena no fameye wanya 25 million okodi okoto fuel no okoto e no wo mo de ensu afra oka ho asem ni nyame ye na adom ya compensate no 25 million Ghana cedis waje enti jamani nka no ni beba ho so ne edi sofi bo afuru so de etna ho yanku yanim wo enkomo ni mu Adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM enti yade enkomo ni bi de beka ho de ama unse yesi nkonwa se ne ye chia na oje ye so na afi kwan mu ada ho me akasa mi nua bema master planner junior oso obuoba wish papa yi happy birthday fama me ba beka ho asem mame nko na me ne Nana Difie Bedu ono ye director of consumer and corporate affairs National Communication Authority Nana what me kan from suni ma chen ya na sini no wa chen no pe na bibia boko de ebe se na nsa ne de nya de ansem twrofo ye mo ada course no a wadaroma code na amudi kan de baaye no ede na ema hu hiaye ema mo de baaye e baaye nso ohawa hudu bibre a asore no anamo tuo be na mutu afa ho yo me da sita mo so yen anope na mami ntime ne ma bi a woka sesi a number 1
code no na enye bibi a my friend is saying a result of near in a code me buy. You started some registration to me day. In fact, before I started, one of the things I know what I and it say you be consumers access to database now more since I'm register wo mudin. You did kind Jumadino. You start here and you consumers. We are now checking star 400 and almost one SIM card, a particular SIM card, the status of that SIM card, and see a no error. But because I'm not NTA, as I directive to say, Obi abetumi register 10 SIM cards with me Ghana card. Now was say Bibia, Ubo short code bia, Nini na beba to Yafe na Babe for SIM card. Bakubia no star 400, star 400. A different card a should be at the set data devices. In now one of the man I was saying, I was say short code mobile SIM cards do Nipano a link to the Ghana card. Na intimi ma intent because na nkofo dodo na enya register almost SIM cards bebree nti ye hwe dwumadi ya na hu say ya achieve bi about to say me fan say over 70% say then you okay they say they say ye akwa ye nti enya class short code na nkofo fan hwe na money telcos me kasa omo betumi confirm me say common development I take it place over a year, and I started to say you develop a particular short code. And the idea about to say, you agree that say short code a range of 400. You say anything related to SIM card will be in the 400 range. Into Osha, so people checking status of a singular SIM at 400. Upesa will share registration as here at 404. Upesa will checking things that are linked to your name at 402. Into a part of the plan of the SIM registration. I think so. I say short code issues to be about. And it's me enya dream wo kakra enidiemu because when it say a collective effort among service provider any NCA, any consumer If you was yetimi use short code, na yetimi service provider and say dear SIM card way and na me register and na say simple dear me na me register in patomu entry me Ghana card so. One more yes, I know you a woman who no matter saying you was National Central SIM so into a jumedia ye. Na ampa ebinu wo ho a wo mo ye no mo hu se bia number ba ko ana number bia ba be ka wo mo Ghana card ho enye bibia ehu ana se bibia din enu nti ye di short code ni kra e bae nti sa wo bo short code no na se wo hu se ye di number bi aka wo Ghana card ho a anu nti to Ghana card se bia number na ye wo bia na se enye ona register ya na se one register ya wo mpa ni obeya ne se wo be call service provider ho call service provider how the Ghana card no beko service provider ne be person dimu ebisa won sama e fa wo any sim bia we use any Ghana card no be so say Ghana card from here was no any we nipa bia we gina ho no mudi se answer we di link every Ghana card no so not any na asema na e wo ho no yes said ya ojitu mu akiri ya kra na je say e yo how ba komienu bi a saa nhyehyɛ ya mo ankasa wɔsɛ de wagye atumu no enye bibi foforo ya de a mo ahyehyɛ de ato nti yakɔ animu anama roli baako yakɔ animu anama roli baako but muduru we so no ɛna me ya behu sɛ number bi wɔ hɔ no mo ana a register be numbers be 17 endra complaint bi saa ɛkɔ so nti ɛden yɛ ɔhaw ana enye ɔhaw me adwuma wɔ ha ya me hwɛ ne ɛkɔ so die enye ɔhaw ni nyina ka eniama ye de national central SIM register no enye ɔhaw kra na wo di dwuma bi so na se bibi ba ma opportunity ma wo ye niama ni yi azin ne se bi a ya ma access ana bibi ni eti ho na bi a
yɛyɛ adwene sɛ yɛayɛ adwuma bi ɛyɛ nso so na bi a bibi wɔ hɔ a na atɔ kyim nti wɔn nyinaa no ɛboa ɛna yɛde nneɛma ɛto yie na numbers bi a ɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔbɔ 402 na ohun sɛ bi a na numbers bɛyɛ 17 wɔ so no mobɛkae a yɛhyɛ sim registration na adwumadie yɛ ase ni sim no yɛwɔ mu category mmiɛnsa sim ownership no yɛwɔ deɛ ɛyɛ for individual use ɛno wɔ 10 sims ɛna ɛsan so word for foreigners obi a wɔn free Ghana ha so waba ha no obi a wɔba bɛsra ɔbɛsra obi wɔ Ghana ha na so wɔba visit ɛno yɛ foreign use ɔno nso so wɔ sim limit of 3 afei nso so yɛsan so wɔ wɔn a wɔde di adwuma sim na wɔde yɛ adwuma business foɔ no ɛno wɔn deɛ because adwuma na wɔn yɛ ne nti they have more than 10 in fact wɔn deɛ no we cannot give them a limit because obi wɔ hɔ a na ne sales force yɛ bebree nti ebi kura bɛyɛ 100 things ebi kura 200 things ɛno nso so registration no wɔde Ghana card ɛne ne business registration ɛbɛyɛ na adeɛ baako a na ɛwɔ sɛ service provider no ɛyɛ ne sɛ na ɛwɔ sɛ wɔn register sim no ɛwɔ sɛ wɔn categorize sim biara into the various ownership categories sɛ bi a ɛbɛyɛ individual anaasɛ bi a ɛyɛ foreign anaasɛ business no nti yɛyɛ wei ni yɛhu sɛ ɛne sɛ categories na ɔmo yɛ no ɔmo anya awie anaasɛ what's the word to use but me penetrate but me who but never ne say bi a categories no service providers no also the same position no and say bi a baby fry kakra into the amount of for ehu ye no but no so aboayen into asa no yes special bi a so bi use 402 no me ehu na yentimi anya me friend saying corrections no so na wo business system no we want to mean use 402 because bi a na o mo 200 ne 300 and numbers no also wo business system bi and e be stress we contact to service provider no and see am na wo directive say wo mo fa omo enye portal bi na wo mo share business for no say e be ya mo betimi log in with almost security setting details say e be ya wo be hu wo nko a wo de na business no etimi akọ through I check it say numbers are I register to business no ni nyina ye business media. Okay, enti sisi ane de se me check me de na me hunu se numbers bibiri aba beka ho a eno ane se me call me service provider ne ho sa ne tie. Eno ane se obeka service provider ho na wo de Ghana card na for no mo aye yes the mekai no obobaye sentence bi no mo hwese for me wo Ghana card no ene wo ni pem wo a wo kira ho so ye ne yete no mo bi se bi san wo sendi ansa wo mo aye bi link ama. Okay, na sisi yen so no numbers no a ewo so no ebia no mo so wo me Ghana card no omudi kan a se me your original holder no be mi afiso. Pacho de me de wo kan pacho sanka be. Unse o check na ebia numbers be say 6. O de ewumpa original one no ye ba kope. Clearly no sa other numbers no so use wo Ghana card ansa na omutimi register anante sa. Me pacho de ekoba ye ne say mami de o kan first and mami nya no o kono se wo ko de link a wo bet share numbers na wo link to your Ghana card no wo share sa numbers na wo be use sa numbers na wo numbers no awo so mami sai ka bibi ya ba say tie for say wo Ghana card any wo ID documents ni nyina wo security details and answer we data was so ya bet am for say wo Ghana card no wo be so mu yi a wo fan church enko for e ba has wo be ko ba bi na so be yi show bi a ya ka wo wadwun se me ko ha na bi a me friend se me yi Ghana card no e di show before bi adwuma bi a na se bi a me 20 into so no se e ba na se wo se wo yes bibi ba na se wo se bi a wo hwiri empense mu a wo betumi a check ha na bi a me de Ghana card for ye na the see and say ya share some registration jumedie yasi na ansa ya be share jumedie yasi no kaya uko service provider hosa wo to sim card what you ID that time you use ID ni na passport Ghana card driver's license national health what you ID na no wa hwe no abo wo ID number no egu SMS short code ni mu oboku short code ni mu a na chese wa register sim na sim no wo service provider ho. Into your share some registration jumedie yasi
nkɔfoɔ kɔ na sɛ ɔmo kasa wɔn kɔ akɔrɛdi sɛ ɔmo sɛ ma na agents na ɔmo di nsɛmɔne no ebi afa nkɔfoɔ Ghana card na ɔmo yi so saa old short code no na ɔmo de ayɛ saa registration no ɛwɔ wɔn din mu na maame ma etiefoɔ nti aseɛ sɛ wɔn yi so wɔn Ghana card no pin no pɛ ɛna wɔn yi so yɛ wɔn afa wɔn phone wɔn afa wɔn fingerprint biara anka ho. Na ne nyinaa no nso so no yɛyɛ investigations ne nyinaa no yɛ stage 1 registration nti more nkɔfoɔ ɛyɛ 402 no ɛne more a yɛ cleaning up database na yɛyi saa nneɛma no nyinaa efi hɔ nea ɛtɔ so bio nso so NCA nso so asan nso so aka kyerɛ service providers no sɛ saa tete registration a na wɔn yɛ no legacy registration a na wɔn de short code register no ɛno nso so wɔn nyae nti ɛno nso so service providers no ɔmo agents ɔmo ntumi ɛnyɛ saa bi ntumi nneɛma a yɛkɔ so nyinaa ɛma yɛtumi cleaning database no up. I see. Inti enkonkɔba sɛ bi a onipa na ɔno nso number wɔ so no di kan ɛwɔ service provider no ho jamia yɛbɛyi mimi a meyɛ original holder no afi so. Dabi because wokɔ akɔ di linkin no wode wo Ghana card no bɛkɔ na ɔmɛhwɛ wo Ghana card ne picture na ɔmahwɛ wo a wogyina ho ne picture nipa kɔ no nkra wo Ghana card nti sɛ ɔnipa kɔ no ɔbɛyɛ dɛn akɔ service provider no hɔ with Ghana card ɔsɛ Ghana card no ɛwɔ nipa kɔ no bi mu nti sɛ bi akɔsi na bi a wɔyi so ama Ghana card ɛna ɔde register mɛfɛ ne sɛ SIM card bebree wɔ ama bi mu a akɔsi ntumi nkɔ service provider no hɔ because akɔsi nkra ama Ghana card akɔsi saka ama Ghana card kora na sɛ ɔde kɔ service provider no hɔ a ɛnyɛ akɔsi anim na ɛwɔ saa Ghana card no so ɛna service providers nso so wɔn customer care agents no wɔn atrain wɔn on how to check for all these things nti nyɛ ade obi betumi akɔ yi wo afiri wo number afiri Ghana card so. Okay, inti as regulators no abamutrim madwen ho say service providers and as a telcos yebeto nsa from kra na bisa wo mu die nti asade esiye. Any service providers ni ye adwuma da bia if in fact before I share the media on 1st October me no mo ye meetings be almost 8 months meetings I do ho komo aye discussion say you plan your nyina nti Sabio, who ye Juma, who named Diana and Fenison, or do so, ye be bonny over cheap. And see, ya dream on your service providers, no, I be do. Not talk about Hono, I saw one more old registration, Nana, a Wahono, and I Fenison, I said, the Mecha Caneno. Service providers and agents are, one year indeed someone in Cacrano, one day and no FI, a fine who a. I see. Where the enka nia air so sisi ye ho but mami misawo. We in charge and as someone am wo ho no mo a mo ne wo mo na edi dwuma. Bese na nsanie ye mpota mo ha no mo. MTN network ni timi teko. 3 days na enyina so. Unya message bia omo nka hwe nkyira wo. Oso we yi a enko, ofra enko. Ebi okra wo ye call no a yes, onipa no number busy enso onipa ni gina wo nchen ya onye hwe NCA bibi say adrumani mu pen a anamo be na mutu afa ho yo me that first will be question bibi sa sina some more service provider na mania na so one more NCA mania enya dia ye behu into the medical aka no say enu hia pa say say baby awo baby na service ni ho a I was so to me ma o service provider no etiase yeah, talk to them so Mamma a tier from TSS service providers no one more license and now say crack one more year Jumano. Yeah, Chinese one more provide this service our district capitals and our service providers no one more provide this service and yet Ufa Ghana if anything the DR no more provide this service. Now mom service providers know who said the more almost provide this service outside these areas. No? The more an idea, if anything, almost Jumano, Akoso, into the Breno, even outside the district capitals, no service providers, no SME provide this service for her. I say so NCA, any service providers, no, there 4 or 5 years ago. You will say, Diana, district capital do one as a service provider and provide this service for what? If you know what excess spectrum
bibi the kind of resource bi a wo wie mu a ye license mo mo de ye adwuma ebi ana ye omo wa excess spectrum into the NCA ye ne say ye ma omo kwan so be tin ye so excess spectrum are provided services beyond the district capitals. And we are friendly UMTS 900. Into service providers no and you provided service beyond the district capitals. I think so. A very good idea why your friend a gift Ghana Investment Fund for Electronic Communications. And also so one more under the Ministry of Communications. So no one more you be a friend rural star technology. One more city mass. I won't call him Yanya Bebrea and your district capital. No, one more city some mass. No, a mass service providers making provide the service into some of these areas. Into and also some of why a boy with service. No, now I dear about what I want to say. Ghana, you was see and say a chrono airport. Yeah, there's a lot of construction going on. Who number be a road construction or road construction. Ejumadia service providers in yes so no. Send your one service no, we should be fiber cable. And then I'm from and a form for copy baby name a service. Road contractors are one more year juma. Sometimes they do a one more year juma, maybe I know who are quite track fiber. Into what a track fiber in my not just say service to a particular area no, a home na up or down. Into the other young call for say service or area didn't have a service for her. Now we will say service not up or down. And I say and your papa, but more not with service provider. Now more say not sure one more area near one. Almost in your sense to affair NCA, Aboyamani, and one area need Sani senior investigations. It didn't say a fiber cutter, now almost in your Duhuman. Okay, Banisaya na omo number no kra wo frɛ nko nti enye sɛ ebia number no frɛ na yie mpokra na wo de complaint ekɔ wo frɛ nko na wada roma mo nso so mo number bi e ba sa ebetimi afrɛ mo wo frɛ service provider no mo nyina on 100 a ekɔ wo begina so kakra because ya na nipa bebre efrɛ ho nti e be hwɛ etiefo sɛ wo nya ho ba sɛ wo nya mefɛnisɛn into Boasia na woman not to know reporting. What I said, we fair NCA, so NCA, you're so free, no, a 0800 0800 110 622. My name is Subium, NCA, over to your friend 0800 110 622. And also, so we're free Abra office area Juma, Juada Coco Tifiada. Anopa nongo chiko pem anime 5 p.m. on Sabeka obi wo hono waka issue na che ni pakro no. Okay. Mami ma ye na se bibie ni ebesan aba wo nchen da se wo bre no ada age we nya kyerɛkyerɛ ensemu ama ye ni atiefo anopa yi. Enti yene nana difie badu na kwotwetwe nkomo oye director consumer and corporate affairs Edema National Communication Authority. Me pacho baby yedru no. Ebetwe ho abaye baye de aka nyina de to aso ede ama o hye ne nso maache. Eno ni dwumadie no edin. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Super oh super oh super some cement and superstar cement and it's ade mercy for the contractor for nyina tuaguso e some G's enterprise and akofa sa cement mienu adiaba entu ye mercy ni we contractor wo be ye project bia e super some cement and superstar cement and no necessary water and one day the grade no e 42.5 hour and 32.5 hour na so ukoto superstar cementa and no say 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa and 55 kilos ya chow 5 kilos free nyina and some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size biebi and unti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bie to aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no and e bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 Soloso Hey now by school ben no
coach computer placement when you be Sanya one final school papa. Sanka upo modern the nickel living bread school compressed. Akaubano akobe 6 ones. Nami nim. Ene mami mo chirimu. Ya ena ebani BEC 2022 ye di kan ewo Prim Central hanyina. Ebani UC Massensua the whole Ghana. Ya ene hurudi kan aban pra boy abaso. Ye teachers for ye good from crèche up to JHS. Ya be jobano and tete yede obefane kwa. Se ope sukua omochira ye pa dia. Ene na eye yen living bread school compressed. Ene wasa odo bano eba. Ya kwada ba kokra compresect. Wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso ewo sukuu bo. Ama the free scholarship. Hey, wait a minute. Na school to say they met me to fees. Ye school fees ni ye moderate. Ketua bi ekura obi obetimi dia ba betua. Enti ni hia de se odo obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa kemoda se udru akema boabo adokai junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery quadano from Mufie at your best. Your password. Your sign at your marco. The living bread. The best among the best. Say your case Dominion herbal powder emma immune system and then kwabo wo ni pedrum ni yeden na the senti what adi ya resun kunimu a ehu adanse bi ni o adron the fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yesi me say Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo mi nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wa twanseti yanum wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata omo manufo ene kwada woni fiedum ye ne de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum. Admission. Heritage Christian University, Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atua Alpha a school for Anunti, Unsubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up, and now we are mature student of 25 years, sir. Unsu Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sound so any your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Baba yankopon isra mu papa yankopon isra odi ahenkan mpo nipa no ne dwen hu so de adwuma we ba ha nipa ko odi tum no yankopon isra se nipa na oboba no pe waka yen sema man papa obo yankopon ka ho na de ka ho na yi a kire wo oboba menije ma hu fama se ende metimi nya because my first ever time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyami isra obi masa oye great host party presenter you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are self and then will be a ATM. You make us more for a na Yamamu was Eastern region one more, the Hong Kong more, the German food chip free at the bench. Yes, and the first very, I mean, it is one of the fast, a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in this society. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day. No be 3 days. One day.
adesie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mebato me da sese watwen amaya koto enkra aba hyene nso mache eno ni dwumadie no edin enche wadwenkyere no nso yede toa so de amao energy fe mepacho 0594841044 wodi nyamaya afafa ho ye kwa animu no ye bekenkan ne kama ede amao ofremi obuoba ofori amanfo mepacho bebre ECG fo ntie ha se ukọ achim odan bungalow ehonum ni nyina kote stop soro ho ba bie ni nyina no yesi enra no mudum nkane a bepem ne omoda so de sum mu nti e free odan bungalow empotem honum ni nyina no omo eda esum mu fiti nra bepem ne ye besre ECG fo se bibi na asia na maye ne ntentem de amaye because isia no enyina mankania ne boaye den nti wa anyusu no kotua eya na eya nti mum ye anyusu ye kotua ne hu sie kotua wade azie ye da se bebre me enra na me kan but ma me san enka biem ebia na enra no anhye de ndrum panimfo no hono ma me san sisu biem obi bi oye in charge of say urban roads say highways say na ewukua da on nti Jesus mo ebi ombeba sa bepono a o from estate honomo na o fro a signboard ba bia billboard kese bi si no a nana bi I think say nana bi poster bi na boso sa hono amana donko bi a eda kwan no ho no ye bisa empanimfo se ye ne den because e dangerous pa wan hwe ni yi a ebekofa o how kese de aba mentra hanka se urade mane mpade yen e common sense se de adwene ye adwuma bibia nkonkotom me ye mekan urade mane mpade yen we nya urade mane mpade yen hwe ya manyankopon bere too much asie mahu me ka kire wo mo ye omo adwuma e wo so omo ye hu bibi me ka ne ha no wo mo ante a wo a wahunu no se wo ben empotem ho no mo assembly ni empotem ho a nso betumi akobo mamane said yes we had ye o madwuma no no omkonkoye enye bibia ni nyame mane mpare yen car si kwan so na driver o follow instructions no a car ne nkopem we nye ebronsam bi na wode ahoma bi besan kwan mu ho mu ene de ntoatoa eye common sense se common sense ye adwuma nyankopon beboa yen ama ne ye nyina no ayeye nti yesrem mo ye masede no monko na mkonko ye bibi mfamfa ho mo maka bi nkwati nhwemu nkokum nipa ansa na yehunu se politicians e de kwaje fans mo de ehu mu ano no mo ma bibi boni nsi ansa na mo de akwaje fans entempa su ya monko na mkonko ye bibi mfamfa ho mayen ye bekwa ho ma no sunya kwakodi fam go ho enkomo kakra yera Samson ade wono ene ya yetan no ebo fam go ne ho nkomo kakra na we de omo ankasa omo akache eno fiwo ne bo no ebegina baabi egina no kakra eja Samson wote men kan no pay mache na bibia bokọ de na ho ya na so nyame adom yenso ye ho ye pa mo predictions si nioma be na mo hwe so ama mo ka sa asemi na min cha o tie fa no pay nioma mi no ene ye hwe so de egina so kan ya asemi de din kan ye dwama so bo no over the last 2 weeks no so active e wo honum osha ye petrol so active by 3.5% and diesel ye 3.6 and LPG ye 2.5 and so active wo honum and after so ye sibi no ahode no e ba fom kakra the next sibi no ahode aba fom a e senka ina massive reduction e wo ye local pump and I say your coffee is not to I think it show here because of say a German so born a swati. But and I'm saying so now who are the number for me a bit my shim ama a year a body bit na be na a so ye enko na se enko a so beti a be ka clear bi na a so ebeti entina ye ka ye prediction say sa a German so bo aba from any ye sibi na who so aba from me ebe rabishim ama bonnet medina bi na say ebe from cry be kakra enti emprempren ya no 1 liter de gina saying
1 liter no na petrol yɛ 12 cedis 99 pesos ɛna diesel yɛ 13 cedis ɛyɛ 10 pesos. Yɛhwɛ nim sɛ petrol no deɛ ɛbɛgyina baabi gyina na ebi a ɛyɛ diesel na ebi a so bɛhwɛ kakraa bi anaasɛ ɛbɔ no bɛgyina bi gyina. Okay, ma yɛ na ase ne yɛmfa nsi ha no mo biribi ani yɛbɛsan aba wo nkyɛn bi mu. Owura Samson Ade, Director of Research, Pricing and Monitoring, Chamber of Petroleum Consumers Ghana. And yene ne kobo en komo no nti eno no mo kire se fuel ne bo no ebe gina baby gina kakra a wo kire se diesel ne bi mo hwe ni mu se bo no so bi hwan kakra ye bo ewrade mpaye senka enko fam aye die nya ya nanka akokra kwakwa kudu ti se 6 Ghana cedis se ne kane ne totototo no no ene adane yesre abonyame mpaye senka enko ho a na mpanimfo nso ana mo masede ye wo se mo ye wo mu no mo nhwe na mo nye Endra Parliament kwa asetena na omukwa asetena no meka tire se omunkonkoye hwe de omukwa akoye ne se omukoje bosia atum asan asori na oman a ye debt restructuring ne yese ebo ka ni bigumu no na yese ye mfa boga enye so anyo ye ntisi no go bi nu abekra endra oni mbosia omsa akokoje tumu Oma kwa koje $710 million atum. Oma koje atum na ne ko ye nie. So omokoye about for sa o. Omkokoto aba. Na endra unse me kan cho no me kan se minority MPs ni bibiri no anya de omeko parliament. Ase na me hye nkom. Oh. Na obi ne constituency ye tu na fira konwa so. Onso omra me den. Adie yam kono mkoto aba ne se den we mu so mbegya tum tenra o masa kwaje bosia ne bi matum $710 million ye bo mpa se school feeding caterers no wo mo de ye beka ho ebi na afi ye kan kitenkiti bi akam enra ye ni seedling association fo so ebo nkomo wo mo so kyesa ban ne de wo mo ka ye sere se sa bosia ye akwaji ye de ebi betuatua wo mo aka na aboa ma oman no akọ nanim ti bosia na de he ye krom fantefo be se ye bo alewu Jubilee Hospital seven kan che se wo ho dodo na wo pe ba bia kwakoje wa yare sa Jubilee ena manimra wutirim sanse wo ba Jubilee a ye wa dokotafo a wo mutirim abo be wo nipa ho abotre nurses ne so sere kire nipa enye nurses yo mebo akuti anketenkete ibubu ani chie mu na kire wo kan adwen kire wo saa no oba Jubilee a unhu bi wo ho sanse wo mo ye adwuma wo ho no obi a calling wo mo ya form adwuma mu wo mo ye adwuma wo Jubilee ho no nurses ne doctors no wo mo calling no nurse ne ye no se nya wo calling a wo na bubu nkrofo ani chie no ato wo mo ye adwuma wo Jubilee ne de wo mo calling a wo mo woni pa ho abotre ani nti wo ba wo benya ho abotre pa ahwe ma ho ato free OPD inpatient se lab ne se kokoye pharmacy betadru antenatal care eno ne ye apemfo no o ba ya hwewa ma wo bre so anyame aso wa somdiem uwie a ye wo post natal care eno ne ye weighing theater nso wo ho ene ye surgery bia ne ye friend operation no o ba ye be ya ma wo kama se ebi a wo de no eye kompo bi ena abi fuwa baabi anase abi fuwa wachi ade bia etete wo akure bi ana etwo malam tro aha abrantie bia ne ni ko school ene wani aye pani se tam waware awo a ye frɛ da ye kira de ye bisa question ane wote ho no akekare na nim ni aboni din na ade na wo ye sua de na ye bisa question a no akekare wani me nim na wonimu ana wo se mala metro Nature tete no was a question. Me pa to call Jubilee a omehwe di hu dwuma kama e di ama o. Ultrasound system wo ho ifiri utiri su kosi una ase. Eno nso so ye behwe na yetimi a check ama ho ayo kama pa. E mema no so be check wo mo prostate. Ahwe prostate level no se ko bi nkuma na ase nifa. Abofra no nso odayi ana se wonda yi oyo ba na be ma. Wo be wo na brebe mpo wo ba Jubilee a saa de ni nyina wo be hu. Eno achi nso wani
ɛna ebi a ɔhaw bi aba ho antempa so na wɔsɛ ɔba ne yɛhwɛ na ɔho etumi ɛtɔ diabetes ne hypertension so efie da bia yɛsi ho nkonnwa ɛbɛkyerɛ sɛ de wobɛdi aduane na nom nsuo anom aduane nom waduro na ho atɔ kama ɛno akyi nso canteen wɔ hɔ canteen de nnuane papa ɛna yɛnoa ne hɔ yɛnkɔ brɛ wuo ɛnkɔsoa mpafen nam enti wobɛtɔ aduane no a ɛgyina ne nan so insurance no nso national health ɛna private health insurance ɔda aboaboa mantra bridge no so na wobɛhunu jubilee yɛbutu hɔ pampee yɛrane ambulance service and into fresh 0244 575799 0241784645 ofra na yɛtimi agye so kama heritage Christian University College enso ato atwene mu ha na tie hai BSc nursing degree program ne de wɔn ano wɔn agye mu rempem asiedu sanse Ghana Tertiary Education Commission and Nurses and Midwifery Council ama yɛntumi nkrataa enye no nko a yɛwɔ ultra modern and a well equipped skills lab a yɛde yɛ practicals ɛde ma adesuafo nti wɔn firi hɔ no abin sɛ gya onkosua buku mu de ɛna yɛwɔ ne paneɛ ni sei yɛde we ni wura ne ha no we yɛ onsa simu a yɛni nyawo ɛnyɛ wani tuamu o ɛne ɛbɛ no ɛwɔ se yɛ amende no wani tuamu a yɛtimi di gya wo ɛbubu dompe mu kyerɛ wo onsa simu a ɛno ne agorɔ no na oba Heritage Christian University College a ɛhɔ no onsa simu na yɛkyerɛ wadeɛ no BSc Information Technology abodin ni bi no BSc Information Security Bachelor of Theology ni nyinaa ɛkɔ so den degree programs ahodoɔ bi nso a yɛrane wɔ hɔ accounting marketing human resource management banking and finance business information technology ɛna management ni nyinaa ɛkɔ so den si asaka anwom no entrepreneurship training ɛna financial support yɛde ataatoɔ one student one laptop oba wɔn nsa bɛka deɛ affordable ɛna flexible fee structure ni nyinaa wontia yɛwɔ scholarships nso wɔ hɔ sɛ twom oba na ubɔ mmɔden na nso sika nse da ni fie ne yɛhwehwɛ wɔn krataa mu no abrabɔ usu ne nneɛma a woda na die na ɛsɛ fatawo a ne ama bi Heritage Christian University College yɛwɔ Amasaman Stadium na echi hɔ no mo a wo frɛ yɛn a numbers ne nie 0547 77 31 0547 77 31 ɛna 0202 298399 0202298399 obe dial star 789 star 300 hash now ato online serial number we will be apply via website www.hcuc.edu.gh na say otilo ono krono Heritage Christian University College say training compassionate entrepreneurial leaders eno yen abodin afei soboti so boayen boost yen immune system ne de ama yen soboti ne ye papa ofa ba akona de tunsu hiem de no a wo benom no a akakaduro hwenti a pepra brobe mako ne de afra all in one fatua uti bone gwa 100% natural o ba be bo wo brebo ho ban mo a mo yare mojabroso no nso ebetete ni nyina so ama ho ato kama yemfa sedemu rempemu asiedi nkoma ayimina enterprise yomubutu dome market enkran wo mo nsa no adwuma ni bia omanfo wache modane ne mpotemo modi asase anyanwam ubowura Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise Antiadwa Provision Store odan Roman onubutu oba abo hanso abo supermarket ene emere nkroma waje ne se twom ho a wo ton nana ya Provision Store so agibi ton Sister Vero wani snap yaba ne die ne hwɛ anka na fam adwumam hanso yaje ne se twom esum ha beje wo de kɔ ofra agent no 0244 878763 0244878763 soboti no wo mo bɔ mo ho modern pa Orayere Benis Impurijachi a national coordinator Ghana National Education Campaign Coalition yene ne kotwetwe nkomo kakra ma me wote enka na fam suni ma chen yo ma chen o na bibia bokɔ de yeso adom na mo so nyame adom yenso ye ho ye pa minim se wate se CSO ahodo no atro krata koma IMF a omo etwe omo adwen de asi
expenditure cut bi akoso yen education sector minim se mo nso so mo ni ja so a Yo, team. We can class na eba na yen so ye ka ejumekwa na edimu afotene a ye disan class e koma IMF board no. Oh, okay. Okay, yes, mo ka ho ankasa. Yo, ye ka ho pa yin na na ye ka. Yo, ene na atie bisa ne agro no wadaro ma mo botaye ma mo de tro krata no eno ne de ahin. Yo, no ye ka 2023 budget no. Allocation any percentage for GDP education na ewo form nti ye pese IMF ni aban kabom no mo review 2023 budget no to reflect the minimum of 15% national budget allocation to basic education and no ye adeba ko and afin so you say sika na what say adema basic education o ma so 40% afi internet no so ye say yes no mo modern say o mo be restore 40% na omukati or basic schools in terms of goods and services. Sorry, say omobeye. And now after so no, basic schools no, minia eba edanya emofrei timua eba akande a omudi sun ade na omudi tura ade a bebre na eniho nti ye pese omo fa sika bi ento ho se omo de be develop basic school infrastructure no very very important nti ye say omo ebeye na omo abomodi so omo de sika bi beto ho no na omo de aye infrastructure ewo basic school no and after so omo review medium term expenditure framework on education sector no. It is also very important that 15% national budgetary allocation no yeah she say combining IMF no mo they are obey because yeah she GP a global partnership for education yeah man penina na efufu abi onu eno ye ambassador for the whole African country nso no na e wo so hwe na say ada amamai no so no omobembo modern ase mo di sa sika ne be share omo schools no no so no endi kan anya ebe ye de no ase aman na aka ni nkran say omonye nti asa na ambassador de e wo so wo ye wudi ani yie na wetumi so akoka kire obi say onye and afi so school feeding program no the whole of last week in Nana Caterers no was strike na minua 90% ayede ye aduane ama emofree yesisi kanisa abanhwe na nkomo ntumu kakra yenya ntumu ye na yenya ntumu a na de wajia tum se ubetua na eno so wontu ya nti na se ye basic school na se mofani school no sai na ewo se sa ebe affect ye foundational learning ewo Ghana na ba ni tanso na se ye school ko ya de kire adesua fapem no aye hojo aye ntumi nsi se dia papa bia ensi so ntina ni niama ye kekambo mu se IMF no ebehwe at ebeye conditions a omode be magana sika no mahwe na ye basic school no so ebi enti another school of thought enso hold the opinion be said yamakwa akoye ase ye se yemputin se biwe konkonsa na makodio se ye aban no ho asembone ne makokan mu nye sure se ebetimi enya dire consequence ewo gina ho hwe animu se omo be mayen $3 billion yi. Oh that be me yen hunisa because IMF my say the social enterprise na nya de omo sabeka and I social interventions na way my mono enya de a omo be say omo sabeka because pro policy inti eno nye ade a e was affect I was IMF no e de my no ye sre ne say omo say omo so omo beboa na aban so etumi asa allocations ni na as part of the conditions for this can be mine na ye basic schools ni edimu aye nyina ade aye ama ye nyina na aboa ye nyina na ye mofra no school fapem no edimu I see but mo tro de ma wo mo no mo receive any response bia na you are yet to say they nya receive any response and ye hwe ni say e be nya response.
Okay, ma yena se bibie ni ebesa aba wonchen biem. Yo, intimidated. Okay, nti yani owura yere Benny Simpreje Chi or National Coordinator Ghana National Education Campaign Coalition and yene ne kwotwetwe enkomo. Ebacho hyene nso fama me se maache eno ni dwumadi ya uguso a wo eti wo hwe wo mre nso a sima no aduasa enwotwe ena abo apa no pa no nkron eho Samchi Enterprise ena eka sei obaya wonkuta wonkura ukura ne nsem cement iron rods roofing sheet ena doa ye de bodan so na ne ewo mu nie ono na yagina atuma mana ye main distributor Supersem ena Superstar Cement na oba hono mo a yatete bo ne so kama wobetumi atobi e de akodi ujuma a wo mmoka nwu eno achi nso iron rods no nketwa kese adantem na doa no ne awopɛ bi a prangu asɛm na meken wonso nsa ebeka bi emprempren ya ye kase oman ni mu aye bibia wo ho nti sɛ wo to bibia e wo sɛ wo check value for money eno anso so any Samchi Enterprise abotre ena adwumayɛfo no ebenya ewo wo ho ene wadi nkomo o wo pɛdeɛn ami pɛ wepe akwese na anu amekɔ Promotional Enterprise hoyi o ababa wa kama bi ene oba befa basket no bedi manim o na akono na oh na yakono e ba to oba Samchi wono mo ho so saa abotre no mo wani pa ho e di be ni wadi dwuma no ama wa mfiri ho no be hu say yes e ba to frɛ 0243583190 0243583190 Amantra Wache Junction e ho ne yebutuo New Story Building no enumu ena yewo ye ni Dukes Filling Station no ena idi animuhwe na tie hai Promotional Enterprise no se men kan kire wo se ne mo kan ye no wate waye ebinom se wo mo nante akọ ne hono no waye na wadodo enti nka wo mfa bi kura ama kwan no ho a ka usifiri ka mu anu agbawura wate enti Frimpong se men kan kire wo se waba bebie ne branch ne bi udru mobile hono a no a ufiri aboabo na ekọ a wonsa benkum so ba bi a omotonton fom wo hono sa store ba ko no Frimpong bu nse bo animu hono mo kama a yaba bibie branch ni bi wo hono mo nti mu a mo ba ye ha no ya na mani ya ha no usi free ka ni mu a obewura hono mo a na je se wono okro no Promotional Enterprise no adwumawura oguso a wodi papa e de kire nipa oye too much da no na mepacho say provision store no wabie e na wo pa nneoma de agumu a wo so be dandan ho a ubenya kakra no abusua mo nsa koma no a wobeba Frimpong ho no mo e free emo anwa e free asikyire gari edien kohoi won nsa beka wo de ye ba no biscuit nso a ne awopɛ bi a wokɔ hɔ a won nsa beka bi na sɛ ne wagye ne wana bibia wo ton bi drinks yi sei wagye a wo ton bi no oh eno na nkrofo hwe ni di nom se we de emfrɛ no odan mo preko ene se an se no sa no dodo no akra ka enti odan mo enti wo pɛ ba bi a wo bɛkɔ na wo begina wo nan so ato bibi a wo pɛ na enya mekoto we wa haba mepɛ we yi o manya bi na wo gina wo nan so atotɔ na watam ade akɔfie asomdwe mu a ɛyɛ odan mo Promotional Enterprise ɛna mekamfo ɛde ama wo yɛwɔ Madarina Hotel no wa akyem odan ase hɔ wo bɛfrɛ yɛn wɔ 0244 897525 0244897525 ɛna 0206473953 ɛyɛ number abɛfrɛ na Frimpong atimi afa no one wabo enkomo companies yada ro mabusuafo ɛna omukura yemu a yesinkonwa a yetimi de oman mu nsam ɛne nkomobɔ no ne yɛde de nyina de ma wo oyɛ company wutie yɛn opɛsɛ wode wo ntoma bɔ yɛ de ano a ɛyɛ 0244 290 093 0244 290 093 from marketing department no na ɛne wo momɔ nkomo sese a na adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM enche meba wo ho ena assembly for ne the time na che enti meba wo ho na wo so wetimi abam ebi numbers ye di bedi dwuma eni etro to ho me adofo ewo enra osikru no mfro zen mi refi so abe mpotem ho ba bi obudin no mi refi enti mu amwo sa mpotem ho no mo se kyea nso a
numbers ni nie montworo nto ho bre ne so no afra ba 0201 94 4485 0201 94 4485 and 0554 820 910 and only numbers ya what to say uluma akasa wie pe na onso so wahyase afre abemu ebi ma memfa enkrofo adwen kire kakra om de baaye no nto aso na fi mema okwan ne brem we see a friend no Sir John Bosuso no di free baaye aka Kingsley Newman number 1 on the ballot ni the baaye no or say the NPP has nothing we for the NPP and this in komo inform ko mensan so di bi di aba ko mensan ye da se bebre me fi mani ahwe message ni nhyɛ da nya yi ana mahwiri atram de ya bremo ne NDC MPP ya we say good morning host ye frame of AK me show live e wo tachi ye da se of AK yo ni akaka ho no so mehu master planner onso so o di aba a o che say ende runner cars ene ye ne Ghana fefefi ye runner cars wo Ghana u nti ope cars kama Ghana he ya betumi anya bi ochia hawa kumsin ene alan cash yate nana jemfi enso de de aba na o che say anopa yi o mayache na wachia incoming president nso so ubisa se hwan Dr. Efri Yakuto wata ebi nso so edin omde frɛ no eno no Amisco spelele eno so de aba Amisco ye da se bebre Haley Selassie nso de bi de aba nso ye da se Azeman enso de ne free chronom or say opposite market na wo ho no a or say the reason why God has gifted Ghana with a lot of resources but we cannot use to manage the nation and say bosia bobibrebe no ya bosia ba Ajwa Roberta Mrs. Oki FM or say our hustle won't be in vain e de odiaba no hallelujah Gladys Ampabe so no krepa minia bema papa ye ne de eduru bi a na mo yam ye nue ho nyame ne hene Master Planner Junior or say good morning oboba happy birthday enkoma honorable Valentino ni noi note or your incoming MP Clote Kole or see Yankupun shira me pa me da se Hernandez Fidel Hayford and so the BD about say when we are destined to lead nothing can disrupt it from happening and chia en confirma Dr. Efri Yakuto wadase bebre okay enti eno oluman kasa na kwemu na homa wade hye fellow citizens I ask you to be citizens not spectators citizens not subjects responsible citizens building your communities and our nation let us work until the work is done and ranso so court kwa setena the ubonkrata mu wote se na the ubonkrata ne baako ka ho asem se wo kai Reverend Victor Kusibuatin oni ira okujetu abla kwansa nsem no baako bi aye se wode ne court ekoka kire ne se onhwe na wanka ne ho asem biem wo social media so ene yesi nkrofo bi believe fufu yi ba ya ne amubehia no metro TV anim ho ye de krata ne ma no wanhwemu mpo na ne yode to fom no tietia so piapia koye Reverend Victor Kusibuatin time asem no de court no se hwe court mumetie ye de mo ankasa mo krata de koma honorable no waje tietia so enti muntwa ne damage ma me contempt of court endra court ne tena ase ohwe nsem no ani kanche benkum nifa tena so atase no se be sepa ne kodi na haban wo wie ye no ene wo kire se Reverend Victor Kusibuatin odi kan ba court no ka kire ne se onko na onko pe ekwan papa so mfa na onfa saa court nsamankrata no enkoma emrahye bedwani no si wokoye yo si wanko yo ye duru ho no mo a endro mo duru ho no ye bisa na se ye hia na ano no ne ka kire mo se mo nkoye nie mo koye ya na omodo mo nsatiti mo tiri ho a se ne yedwie na mu no judge piampani hwe wo mo animu saa se mo nye serious o tam ne tapoli no de hwe ho kenken o se saa asem no ato atwene enye no nko a Yera Victor Kusibuatin na so odin
enti ontua Ghana Akufo-Addo choppable series no 10,000 emfa emma court no na court no so mfa nada no ho kakra wa say wo mmre enti asem no ne kokko wie ye no first half no asem na nkasa ne de ekonkon ho a yenya kra nko so enti ya no wa hye ne nso enti okoja to 1 Victor Kusibuatin aka ne di ba ko de saying adujamvi 0 enti eno ho asem no me ba cho ye bie kwa atum 0201 944485 and 0554820910 eno ne numbers ye didi djuma betumi abam sisi a wait wo nso wadwen kire enra enye court case we nko anom kan ye attorney general enso so ede yera ato esien ekọ court o chere se ye ka chere se wontu esika bi on pese obetua court no hwe no won kire ne mfa ne ntum ye njeli no e ba cho odini bi akese free Angwa yeti o. Yamisha ono ni mapa odi. Na onshira incoming MP. Nabo Obatampa Amati. Akotia consensus. Incoming president. Honorable Kennedy on Japan. Bompa mom say. Nangopo mono delegate for no to abanmono. No me pagbela. Mama koma sem to boba. Na MP for there asema kan there no crew. Domo ye no. Dem say o ma chi en say we ati. E no mo boye yem tum. Mo say network bi no a wo mai mu a pass no di ni ntino. Sa no be na say president hu say bi kade a ebe no be ye be ja phone kro yisu. O ma bo o mo sa boka. That's it. Yenso yeda ase bebre. Pacho odini be bia so kase free. Bidini Asante Kotoko me fefi akemo strasi. Asante Kotoko Osrasi yenti o. Mbili nchiama da afabo akim kwanta assembly member honorable Denis Opiechi na mishano ni juma pa oye emman kwanta fo. Afense mbili nchiama Clement Asante aspiring assembly member wa Akim Ostrasi. In message man no bit media ye. Mini a telecommunication for ni dia. Ini ma dia o mo de ye. So when you mom ya o man mu pa dia na say ye o customers ye priority dia. E hia o ba kokra o. Ministry of Communication mom ni nkom na ne mo ye ne dia boy adwene ye ntiase. Me da ase. Yenso ye da ase bebre. Me ba cho nso di ni be akase free. But you find a person who can figure. Yenti o boss. But you may say make a honorable drop on my side. Yes, then on my finger, and you're finding any damas. Yenso ye da se ono no namane o de baaye eno no obi amane anya obi amane akomo de waduane e do kon ne no obi kon 0201944485 and 0554820910 eye numbers ye gusu edidi dwuma mame mfa ha nso so na okay we no wadi kan ba wa na nyo no okay me ba cho udini be bi akase fi. Hello, me Asante Kotoko. Me na mdi kan free no. Na mi jina wa fidie so edi nchiama me nuanom kwantafo na especially yenu Asante Ebenezer Adodo na fenu Jola Bito the perfect replacement. Oh hene ba ya te ye da se ebrenso ye for campaign. Why? A campaign yamu de dodo. Agenda for. Makata mo say obia mama himfia. Mo boni din ya munya botre. Nyamu boni din mimi nya hu no ma himfie. Nto oyo hoho. So that say. Nti mo de ne ba na ma hwekwan ya mbefa so a. Obetoto mo nioma yie. 0201944485 and 0554820910. Eye number ye di dwuma e wa ha oju hu dia. Entina ofie na eni atem. Yegusu aye kire ya dwene. Nso fa wo de fabra. Me pa cho odin ni baby anso kase free. Examine na ya. Le kase fi bonfire. Yenti ona na. O ka se ne me de pa. Nani o ka se Nokia e wo ho. Ta na MTN for so. They don't show me say e be mi do no msi hu mu bi. Na me ma e sha on ma pa o ya wa obo. Yeah, that's it, baby. Okay, enti mpacho nsu betumi abana do dia betoa so
na yakɔwe message a ɔde aba okay nti mebe no so but mame ni ɔmanfo ɛwɔ Anglican University College of Technology especially in Kranza campus for mame ni mu ni nkɔmɔ kakra wate me ankasa me nua bɛma Bismarck Jan ɔba bio wɔba for SRC president nyankopɔn yɛ adom abosumi ne de to so aduo no pɛpɛɛpɛ ɛna batfo ne kɔso Bismarck Jan de mo na ne wɔ campus hɔ mo amunim sɛ yɛba no student leadership waben wom yɛba no akokoduro ɔnkɔ mpanimfo hɔ na ɔnkɔ negotiate ɛma ne nuanom a ɔyɛ numero 1 enti ɛnɛ de nsa dansa yɛm utie bi na ubi bi ko school ɛwɔ Anglican University College of Technology a ka kyerɛ ne sɛ yɛhia wɔ momoa kakra ai san sɛ ɛyɛ the people's agenda ɛne gu so a yɛpushie montoma yɛn na yɛba mo ankasa wobɛgye yɛdi enti Anglican foɔ momo deɛ ɛnɛ yɛne mu adi ho nkɔmmɔ no in Kranza campus to be precise mo nkɔmmɔ na atwa gu sisi ya no Bismarck Jan order number 2 ɛbrɛ no so anam ato de ama no why me da si bebre ɛyɛ yɛ ne yɛ sorry so na yɛnkɔ enti yɛbɛsa srɛ assembly no yɛtwem adwen si so estate bepɔ no ofro bepɔ no from estate hɔ no mu akyemɔdan ofro bepɔ no from estate hɔ no mu a saa side hɔ minim sɛ ɛyɛ mu animu asɛm yɛ masom asɛm a munim ho asɛm dadadadada na ɛyɛ nwanwa sɛ da so a ɛwɔ hɔ no mu a yɛnyɛ ne hwee yes yɛ aware sɛ ɔmo de kwan bi ama contract na ɛde ɛn keka ho but yɛntra contract ne nso yɛ no yɛntra ho sɛ yɛade hye nkɔhwie engu saa bonkanim enti yɛsrɛ mo obuoni ne die kwan so sɛ wo de mutumi mfa biribi a kyɛn so bia kora ma mesi hɔ a momfa saa ribbon yi a ɛyɛ ana ɔmo de yɛ ne danger yi momfa mɛbɔ hɔ na sɛ kaa bi mpo kora ɛforo a onhunu sɛ ha yɛ danger drivers ni bi nso so sɛ ne yɛ ana ɔmo tu mirika de foro bepɔ no wodwen ho a wonte aseɛ enti yɛsrɛ mo nyɛ ma enkonko yɛ yi ansa na ɛne aban no kora yɛ sɛ ɔbɛ nyɛ saa nyandru saa level no yɛsrɛ mo animu yɛ a yɛhwɛ ne bibi mfamfa ho na assembly na nkasa wɔ kapre we ni bi timu kɔma disaster kɛsie kɔsi a ɛne agye sɛ yɛ nyina ɛhem tafrɛ yɛsrɛ mo hwɛ na mo nyɛ bibi mfamfa ho ɛne maka no sɛ muntumi nyɛ bibi kora a ɛkyɛn so bia no a momfa bibi mɛbɔ hɔ na obi ehunu sɛ ɛhɔ ɛyɛ danger zone medase bebre